whainata Fesawa inai pea ita i le loloa Pei o se vaa e fola i unga o le vasa Taia i matangi ma pea ua tele na ua Pei o ni tala ua whai mai e tanata Tau whaaleanga ia vai ai leanga Ai o te whinau ia tini la umalanga Ilo le whaalongo i vai na ole o langa O te tu maupea o mau whaa malosi Olo o soifua lea li o le ala moni A whai o a ulapa ua le whaa maoni O le atua la mana te au mai ai nā lo tauni O te tu maupea o mau whaa malosi Olo o soifua lea li o le ala moni A whai o a ulapa ua le whaa maoni O le atua la mana te au mai ai nā lo tauni Taimi o te langonaina Saua i talinga tala ua whai ai aita O te awatua i nei o ni la patainga Nana tua e a whionga ua fola ina Le mata upu e winga i le lau whaiva Ia e iloa ina ona e puina Paainia nganga founi i la tolongo na ina Ona toe sui ai lea o se fili-filinga O te tu malpea o mau whaa malosi Olo o soifua lea li o le ala moni A whai o a ulapa ua le whaa maoni O le atua la mana te au mai ai nā lo tauni O te tu maupea o mau whaa malosi Olo o soifua lea li o le ala moni A whai o a ulapa ua le whaa maoni O le atua la mana te au mai ai nā lo tauni Le ua sao i le nei o langa Mana tua e le tina na abatu e tangata Ia Yesu mawhai ai o iaua no sala Yesu ua tusile no le mai le palapala Mawhetala ia tu ia lato malama O aise e mama ina tongia e sanama Te pa e Yesu o i wale ai ni tangata O ta apele ai se sao i le o langa O te tu malpea o mau whaa malosi Ola o soifua lea li o le ala moni A whai o a ulapa ua le whaa maoni O le atua la mana te au mai ai nā lo tauni O te tu maupea o mau whaa malosi Ola o soifua lea li o le ala moni A whai o a ulapa ua le whaa maoni O le atua la mana te au mai ai nā lo taui O fie ole fetalainga ya Titi Filippo leo lahi ma le pese le dei ese le matango fio na upu au te tu maulava ita ma le faa maoni
e tusa lava po o le a le taui ai e le tau mateina fo i le taui ai o le taui fo i o tatou uma e tasi a le tauia le whaamaoni na o le e ou le whaamaoni ia si ufoko tama mātua o tama o le ala taua ta atiti mai le afio anga au le leile nei o nei afu tama o le ala taua Filipo le onai ia ile dei vaenga o le afiafi ina ua savarivari atu le vai o le wati i le se fulu ma le ono minute o te ai dei le tu lai fa tautua fa au le tautua e fai pea o le tautua e fia mo o e sa moa le atunu pele e pele i le loto o le fatu o le anganga o le mafaufau so o se taimi e le mawhai a o na avesea e pe ia upo e maasania i ngangana e faiso o tangata e te tango e ave ese le tama ma Samoa ai le mawhai o na ave ese Samoa ma le tama e fo i manatu le rei e fiafi o lea ua tātou to ai tau nuu i le ulua i aso le nei masina patipatia leo le alofa ma le anga le lei o le atua ua to i tua apolima ia ua tafo i tua la i o puava i pe upu e masania ia ua furifao va o mala ia mangalu e furia fama matangi te tele ia o le ua tātou sapa itali le anga le lei sapai fa mai o le anga le lei e ufi mafifi i tātou e sapai fa pepe o le anga le lei e le fa atua o ia o lo tātou mataisili le langi awa o lona a au la veai o lona mataisauna fofo ina i me uma o le langi ma mea o iai o le vani monimo o le lalo langi ma le lau ele o le sami o mea uma e iai o vaia fia la le loto ma le anganga ia o te whaatalofa ma o whaafei loai ia le nei fo taimi po le nei fia la se tofi a so mua o le masina luna lima o le nei tausanga lua se fulu ma le lima tau ai o le nei masina i lo ia tea ia ese i umaka ua kusesi aso mafuanga o le masina o me ia le ua taitai mai ai e Yehova o ia o le leo mamoe fa mai na te taitai tātou i lona a au tamatau o le ami o tonu ia o le mafuanga lea tu sa fo i la pe fa pe wa e savali le vanu o le antole oti pe o le tala le salamo tavita fa mai e i lava ina tātou savali le vanu o le antole oti ele ase mea kako ke fefe ai ia o se fuanga nei tati tau ilo i au tafa ele o se me o ki ai nga o singa mai ya wa e se me ta o le alia e se le ala vai e se me ta o le vanu o le la kala ngo mai i fa malosi atavita po o le salamo e o i lava ina o savali le vanu longo winga a ka u le vangu e ngimo i la lolo vai ai ata u le me ta o le tulo o le omo wa manko o ngana tatou a sa vale tu vai le omo i ma pe valo vai o ka ko ra ka mo musu e o so le mele ma pe vai le vai ai a fuane ile tala le fai salamo o mai e uina o sa vale le vanu o le atolioti even though I walk in the shadow of the valley of death oka I fear no evil ya o tatou e tau oso kuro singa kamai omo po singa kamai alia ya wala nga o mene o alia o omo o wala vai wa ringi ala vai e oso paku i runga fu ngale e aru nga ilano e kau ke kausa vavali e rua kaku fe kangisi ma kaku fe ei o boi le e wa e kula fo ya alanga o ma peva le vai e le o se van ya nisi o fe ngai ma tūlanga fo i o mawhitianga o na mlangan mariu maleoti. O le fia file nei. O te lo o le la ua whaataunu ina le family service o si o anti i lauli. Tere i tala noa atua i lava le neiva ia so atua. Ia o le nau lava fo i e tūlanga o le whaanoanoanga o na o le vala au o le tua. O si o anti la lea i lauli. Te roi sira fia mai le toa tele. E me se fo ila tau lauli ila tau te sila fia lo utangata ili taimina o wola e ai i le fioanga. Taimi fo o lea onga. E se o anti a vaha. Vauliko le pai.
ia po le sa tausiali ia i le fetalinga ia le pai pasika tausili nu le pai i lauli ia tau te sira fia uma fo il to ina le pai lauli i to ina lawi loa ia me se atu langa fo ile au matautia fo ile le liona mai lauli au kirkiti o sio u antila le le tofine le titio sio tama ia wa failangila na fo longa maliule wa yaso na tene o neila lai fa yele family service ele mota fatau sau ringalinga ia ina imtotua ya luanga imtotua ya fa maizenga la e momoliatu o sio antile she's my second mother so sio tinano na lua lea sirfia fo elito tele masane na fa to ya por kala me fo o lo tina na fa na wina o soifuanga le nei ya o lo soifua pe sio tina ya meli e maute nei New Zealand ia o le tele fo i o le soifuanga ma le o langa tupu ai ia sa palu mai ao alofa fo i o sio anti tofine leo sio tama ia me se fo i o le talainga ia le pai ia wa tuala le malopo o suele fono le pai lua tau sanga taruai le ala appreciation ma tu ainga ai me se fo sio ma tu no mai sa taua fale lima ia o satu ia tua ia me se foi lao i le fio anga i lauli ia o le fio anga e fio ai le sa fa pito ia le niu e fio ai alo le sao ma psua mfua matu e fio vole mtua ia teli ulu ia ala fio la inga pa io sa le valasi ia ma malu ia tu sa mau mai tuala ia o le lai fai nei le family service fa me se tuai le nganga o le tua e le mafaina ngalo ni tangata sa te leso la tu sao ai mai se re kai mi o le soifuanga sa kau foi le tapena mai la ona po la lai sa mo fa mai se tuai na yo uso foi ma tu fa fine ya pau ya o le uso ya le pai tu sili kama foi le longo a ta longo voli ya male o pau mo se ona li ia vai fangaloa meke mal fanau ia fa mai se foi le nganga o le tua ia le pai tau sili nu uma le falitua por tau sia ata tu vasa le pai ia mai se foi o le tua fine ia tau ngata ia mai se foi ia se uso ia vendem le fai so o kwa ia kala mali isi o por kala me se uso le ia tau ngofie i lauli ia masiona foi falitua ia o le fanau atoa me se foi o le fionga fangeo ma le tautonga ia lua tasi o lo malanga umatu se usa isaia ia me se foi o pisa a ia me fionga ia vaioa ia mana yo la tu te tolua ia ma ainga malava o lo o lo mafuta tu iai ia tu fa fine uma mamatu ainga mai re motu tele se la fai o lo o iai le taimire nei na ia lingalinga le i foi le fa sanga ma le fifi pere ngon menga ko nga fofua sa le ufi ka mo deva foi ngoka sa o ma le ros fu ka usanga wa ngaro fo ia ka ia ia mo mori fo ile fa mai senga ile so matou paulo ma so matou fa malunga a inga sale pai ia to far sa ia le pai murianga ia fa maruru atu ia tulanga fo iole le fitau yo nei vai tau re soifuanga ia ma o tatou le mafuta ia le ngai o la lama mai le fili ya ai fa mai sele nga le tua ya te auto uma la vese tatu ai ngai loli ai nga sale pai ya mai se fo el tatu ai nga sa fausia ya ma auto uma la foi ya manu yeto e taimi ma to ya so le tina ya va ya talo ile tua te lo le na o mapu o ia o mapu foi la o fa tai ma lo le tausi ya me se foi auto uma le nai pisi e foi ngo fe au ya
ro fatele atu fa mesele nga nga ole tua ya iso tatu ainga malifa ala malifa le ya tatu mori fo fa tele ya ile to fa por fetale nga ya motopua a heni ya itu sai fo yole a ngale le matula ngai wa nga uma wa ia fo yole tatu tina ya ina ile mota fa tu sau ya linga o ma au me mai ma paulo uma fo tatu wa nga ia fa mesele nga ngole tua misia fo ile tina telefo isona tahua ya imato uma misi fo yo ya wa anga le fu ya va ma le fa ka ka nga ila lola ka mio ya so ya laudi ya ore upu mongi fo ke lopo au se sipon ka ka ua yu ka fa inga kam kang mala ioi au delo ana le malo sile le saru kuar ku ala lo makua ya se manu o au le sisifio kang mala la ka fa inga ya ai ona o le o le tapu eina ya ma fa solo mai ya maola mata ya o ina la lono winga ole kanga kamalanga filifilinga o ya la vai ya le ngai fo la fo nga le ngo kaule iyo le me fo le fa mai se wale anga la kama o ngo ai se wale anga lo fa finge o ngo ai se nga wo fo mar kamiki ki la le ya eu ya ole fa bele tu si a wor ngoi malle ngoi wa ngoi fatas ya tono inail peye li faire ko nga ka ko ngale ya ai fo ile taimi e yele manatu ya o ya e lo ai o ya e kere fia o le menga o yo uncles o cousins o uso ko fa finge ma kua o uma me fa pena ya sa o ele anga va fo ile le so fo malo loinga o lo sa o ngale mu o lo o yo lava a o lo lava maru puipuia o lo o yo lava lima lo no winga em vela ni tatu fa peatu o lo lu mana i manuia o lo o yo lava ya wala o ya malau fa ko fala inga malau ya ai fa fetaya ila to sa so ani tele ya ile olanga fa pela ya so uma ko ke fa longo i tel no ne o lo li ilanga no wola ai o i ko ngwa nga yo ma ku ya so antilia ma so anko sa fa le ina le olanga ya mai sei fa mai se fo ilanga ngole tu ina inisio ila to fa ilangi fo longa pe fo na itama sa va tu le so na nafi nisio ila to o wo mama ya le tatu pa anga ya fa tai ile tua ya sa le ya inga ya uso pia pio lein le mai ya ko ka ngwa ku ulo asia ka se fa so le apa ya fa manu ya le tua fa mo ngala sola ta fa le wasi ai sio matutina ina ila uli sio wanti ya la family service nei ina malifa ile fa le mli por mo ta fa tu sau ina linga ya a fai o lo waso fa ngau le ngei manu ia tele lo waso so fua ile so fa talo fa le mo auto o malava sielta to proclame tato o kelo ka ko issue ngale ya ko mayangafi ela tato wo ilo ne fiafi fa te anisho tato issues mal tele yo tato tala tuli ai tato wo mo malolonga ka ko wo le malolonga fa te le malolonga a foi mai. Let's welcome God Father ilungo tato proclame o le fo to ai to nu nei le fa matua tama umo le lalulang God Father le yato pe ma tato malolonga SMI Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lole SMI Hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foio na au li le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai fo inisio mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atiki o lo maota.
Mo tātou o loa lalam papa au ia tunu I fafu. Fafu o tai lea fionga ia Maiava Leslie Wolf. Awa o mwhai on tongi New Zealand. Ai piki Samoa la oka. E na o le filifili lava o le lanu. Mātou te ngalulua I le suina. O na piki lea e lo a inga I Samoa. Le SMI Hardware. O lo pa anga mo so se mea faufale. Man fausiaina ua mea angangata. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taimero watile ua tolu se fulu ma le 5 minuta o te nei le tu la e fa ile tau tua fa au alau Blue TV ma le Porokalame o le tau te ia e faivoro tato wa tunu o le ua fio mai masumai le ia taua Godfather Nemre manufui Nielsen Peterson ia e no ngor Porokalame atalu fatu mo folo fatu Maro so fua asiata ia e o fo fa kongo ka Porokalama ko fa ba mlai ia fa fonga la ko yon ko pu mo ngai ia fa ka fa kungi kula ma nga fa tai Maro so fu mo ma langi ma avtai o matua e mawala musmusunga o le fato a tau tonu se musmusunga sa e ula e wa e maua mai le ula fala ai mai sio tato fusiua ele nga fa ko e mo musmusunga go fonga oi ai vai le pa que o so o la ai masangia ngo ngo la makanga Porokalame o la le ngole o la le ke lo a fa mai ia bisi ke o ngi fa mai pa e ai asiaka le na fo ina maua mai lori ko le tato kon kala ke le evengi o tom failo e to e fa silimi le ia io langa mai fenga ka le meo le showcasing ma le maroingo nga sa oi ale foi so mai ku fa mai o mi voli pike kangi si kai mi pike mo kangi que le primary femme bo me aku ia winga o fe so mai nga kama o la ya ave ia ku disi o pasi mo ke mo kangi vole le po primary ke mo kangi e to te le to fa so le o le tua ma ko a ku so o le mele le a fu ai o nga kele le me o le kala o ko karkala ngofu o ta me to ti tara no ai mene ia te ni kai ao ia e so bo le pe maxile fa mai fa ia sia ka o le me o le me le fa ngofie io o me o que le para me le fa mai o me le fa ngofie a bueno o quero no aku o tele ma po ise me oi ia io no le tu te fa pe mo le mali o se wanti esa la esa fa ka inga yo uso yo ia so mai mau ia fa mai onsa fa ia ka onsa ia fa tai le to manatu mai no le mali o se wanti a fa pe to manatu mai oni stulanga foi le o ame malanga freku o ire ko ke kau kami le ai o le ko ame malanga la manuia le anga le o le CCDS io la manuia e se mera le fuanga foi le o la so ronga le me lo waso ma o ge fa kai o va voi ma
vai mai a ngi aso po kai vidia ku mo mi se soangi pele ai ya va ku le nga ke ma losia le nga o ai se mo mi af soani mo na ervisi wa e fai mo mi nga i le wheelchair awa we o yese me foi de le mo mi fo se soangi le ai ma losia de le yo on tapa o sili lang ya o so mai kopu ya kopola la ko fa me nga wo mo fa ro nga la ka se ngo fo nga longa nga la nga me lo fa ro ya ya ola tatu fa so o le nei so no le tele o le isu ane tele tatu isu na tu me na nafi ola le nga le e tau tatu wa fa nga solo fo ile nei so ma se te mi fo io se te mi tau no mai ia sunga sa uni po fese me o ta fa o ai nei va nga o ka isi mo mua ke fia pa ia ko fingere ya manga ke ka fe kasi ya manga sa fa pe o fa file mo manga le me wo ko lo ke era ngo ko fongo fa ya kulanga ngo vai langa fa sa longa nge ka ya folinga mai wa ngo vidia ku ma kam fa ya mai e lunga le ko ya ema kalongo ini makau le fo le isu le kakano e mainga o le isu o le famkaranga mainga nga le fakano ngolongo ka u ke longo ya ia e fa fai pule o lo masa lo mia ile malio kwa that was the issue o le isu nga ka ia on ka le ka kakano inga pe e se ame wa le nga lu mainga ya longo ala I ken ka sa mo o le lau sau ngei lalang whamkalanga whapea. Nga iai ia longo o le. Kira po lale po se conference mo le presentation. Nga kau ia presentation, koe pa ia presentation. Nga iai longo ma iken kao. Ku sala pape iai longo. O le source. O iken kao. Ele o longo. Ele o longo le source. Ale lai whamenge ngā alfa kan ngō longo. Ele nga kaya longo ise ko kele leo e mo winga la mele no ka pula le fa foi pule ya fa foi pule nga la be o le la ka ko ka no ngi wa makali fo ke mala mal kaya ko ka se text ma nga fa pengi ai ko lu text fa pengi o kele fi fa ka o ki ngi bolo fa ka ko nga text fa pe wa ang po ka fa ka ma winga a mo so bongo sa ru ka e ka ko ka ngoi fa mamna mai fo la ku ma ino kango fa kuskala mali kako kango fa kuskala le susu e para no venga fai que venga le ya le invitation mal fa ponga fa pe langa la we limo fa msingonga mai hue penga le fa pe o fa msingonga ka pule artificially o fa sa ai na tara noa ma fa so le media le mata upule ele ma se fa sa o le ala ma fu anga o le ala sa wi ali poki e ile la fa so le fai ai fa tanga fa o mori ai o mo sira fia o le kanga kala fa sa nga kala ngo i maka upu ia o tanga tala ya afia i maka upu lauli o Sam Leo Spura lise o le ala nga ko inga excuse ai saula ai sa fa o fisili la wa pe no fa ya tu fo tu lo mo fa tu ne va nga le tsa o le ala e sa ngo mai le ka mai ka ikuskala nga le avea I o le fa masingo o ia le nga sa break mai le news le e fa fa I pule o ia le nga sa kai mi o kai mi mua le e you can e le ke le fiu e ke fiu e su e se si mea nga ka ko a maka mea mai ai ele I maua se ko inga news fa pengi se fangi fai pule o le ala e fesilia ai se ala e ke sa wai ka umai ngai fa fai pule a faila nganga e si la fia ele ka kaunga ko fa soa le me le ma ko karango inga that's a new information nga sa mo oi o se news yes lenga lenka nga ai ale fa ko me fa sa ara me nga lenka ka fo ole le radio sa mo fa nga news o radio sa mo pa fa sa ale la o fa ya kulola
Plus, okay, yes, it's an open invitation. Yeah. Kolo, it's an open invitation. I fear sawe ke whaasoa. Sawe kako whaasoa. Yeah. Let's discuss this. Elingi kako argument e whaia ma me whapena. And the only reason why o le ke whaafonga mai, o le ai mafuai na pei e tau whapene le ma whaasoa. E le ai ama se mea o nothing personal. No. Sa makalangoa. Yeah. Tulo. Na fiso tai mai fo iwa pēn over. Let's be professional il whaingor kako ngā duenga. Yeah. E ilo o kari kongunga e le kakaunga le anga fuangi o kako wā. Se i vāanga ngā ua ka alo le kingu. Yeah. Ngā mafua i fua le o ngā le anga le tātou wā. A lo winga o lo whamatalanga langa ngā o whai iai. Na fiso tai mai fo ia le tumaita i tustala. E parkalafa fo ke le lava. Ia ma whapea mai langa sa whailanga so esu enga. Wa uma, no whaetu leo la utali iai. O so esu enga ye ke saungo inga. Yeah. Maybe o au lavanga o esu enga. Yeah. Ai ele mawhainga e ke sau e voice mai au so esu enga. It has to come from the police. Leanga ele o e se fofonga o lea. Ai afa apea e whiriwhiri ka ngaka la le komisinga o leo. Ngā o e whailoa kua ngā mea, ele ili pokia mai ele observer, ele ili pokia mai ele kiwi kasi, kiwi koru Samoa, maisi, talamua, ma le sāwari. O whea la le sa wai le lua karakarangwanga le whai puli. And once you mai menga, you're under scrutiny. You know, wa su elo oi po mele walanga. O kio kere o kuskala, o wha malama ka whaikau mo ka whafonga. Ale malama kanga, o kwa fisiringia la wala kuskala. O au ka whaolongo. Kei milenga whaolongo, o au ka whaolongo. O ke fisiringia o whasalango inga whai. Lera whanga ngā renga mau aku. Inga ia wha mamlama ia fans al kau kaya. Mai la ko o langolo inga po kalamangi. Langa le foi make side dia. Awang itu mer kale foi ma confused. Ma kere confused. O inga confused. No. E whaiatu la utala. E nana o whaiatu. O ke re ma, you know, I'm over this. Yeah. To lo wali a tau a whaavitai langa o leo o vai kulanga nangkoe ka ua mai ia lo sua whamisi holita o a umalita purukalame. But to be honest, ave ka ngaka whaafonga o Samoa. Ave ia ila taulau te whaamasino ina ma ta upune. E nganga o whaiaku. Le ai se kaimia kasi nga sauingi whaipule se whairunga. Never. Ngā o le kasi a le whaipule. Ai pau fo ile kaimia nga sauailunga ua awhia ngisi whaipule. Ngā o kuila e pā nga whaian mea ngā. Ioe. O kuila e pā reka ngaka nga mua sauailunga rku ai ngā whamkalanga ngā. Le sauai vaele ma tulou ma lauli. Ia nga ngaka iale le koru ngā o kere ilona po isi sikasi. Le wha hai. A fai foi la o le ke sa ngo mai o se mea ua leva. E le ilo e ngisi nga o ela le wa e sa break mai me nga longo wi ai ka kaung so oi. O foi la le se ka kaung nga so e. Po o le alo si la fia o ai ngai mau le nga le wa e sa mention mai. Even i luma le court le ile maka o pure fa nga so. Le ai ma se information fa pe o ia. Ka felang fisiringia oi. Po fe ke o so mai ai mangi ko ai nga fa fai puli. Ele ilo mo ngisi ko o mai do sa kala ni mele lenga sa ngo se ivanga nga e fa ale ko ngur mafau nga le mana malama le ile wingor kala o fengi mea e sa e li poki mai i ken kair nga fire kala ai also for so who cares pe a fa nga yai longo il grupo It's not the main source. Who cares ele ma ro si lo argument a fa or ko nga li poki fa kuskala le fai e palafu ele alu sa o ele main source a fai ngari poker kiwi kasi o ai foi o iken ka fu ya vai di e ka kau fo nga ko halu ya fu ya vai di ko fai mer kala ioi le nga o fu ya vai di ha nga ke mara malama ile winga makua pakakua kusa pe fa pe mai nga fongo pai mala fai mama kuno e o foi la pe la ukara le fa ko e o foi la ko news e ko ka ngofi fai mai ngai fai pule wa anga ngomer momo o fisili Boko wo fisili ya fesola. Boko wo sa ko fisili ya fesola. Po ole mea ole boko wo ri poki marka nga kale le anga le nga wo kau edi mei. A wo fisili sa o ka kale nga alu malanga komiki le nga o kala kupi.
o le se senga nga ai le mafaila nga e aru FCD se fa ka wi ai au ka for au wala kulo e le mafai fo inga aru FCD kusa po ia ingi si ko kongu ole komiki lea e le maware kari pe afa pe ke FCD sa a e fia manga o le vai ingu mai makar vai ala ukara nga ya uko ya ku skala a e fia ingu malie mafa ingu malie sa moa au ke o so o nga manga vai alu eli mai makar vai o inga mo mai e leila se mea tulou i lalo le lana ngei e sauri le lipoki o le saungoanga ar komisinga o Iken Kyle ai filosofi fua ofisiri i kangaka and above all e pea nga ufayaku o le choice fo ia makou ia le makou le karikonguinga yes o le ke yes o lai sau fai le kofinga kaiminga a o le mepi ko siri nga fainga ka o ai e fai ia moria nga mo per fisiri le fai so o ila ACC longo ACC o ai moria o ai ave moria nga ia a pelo mo se o ai moria e longo ya me nga le ka ko le lo sa mo o le fo ka o le ke le fo mai la lo ke lo me le fa fai pu ai ngai mo le lo ke le vola ko lo ngai me fa fai pu ai le me se me mo ponga mai ya ala ke fai ya ko mai nga o le ka upu le ile mori mau ile mali o carpet man ka upu le ka nga fa ka ngo I ken ka fa mai ngai le ngusile nga le su e me ma ke fainga mo so sangi ya I ken ya longo man ka upu ya nga pepelo I longo la nga li poki nga fa mai le kusil mori mau le ai ma se me ka se fa lo ko FCD ya nga le la ko ngai ko edi le oki kulo a o le fa mai ngai ele o le meu te antai se o ka fo iso le ki nga fa ya ku le me la se ai sa wa ka fa di mai ma ki se e nga o fa ya nga o mai ngai fa mai wo le ngia ale sau fo mai o le ngo e fa fo ya fa pule so nga ko o ai sa la bo le ka koso o tulo wa ai sa bo le koso ma ko fa le le mo le ka ngoi longo lo ka ku fa nga ai sa la wa fa u nga o la u di kulo wa ai sa fela le si fa pole mea o le wa anga le wa ka kongo mai ngeila longo wingo le si fa I know it's just my assumption longo winga e koru foi puler fast wingo sko ingo o si foi puler ola audi vaili longo winga anga le kulo ola wa fa ilangi fo longa vaili Ukua iloki. Longo wingo vaile le kokoru I meia. Ale peko o le me peko I silinga matanga le ya ili akawa. Au ki ofu fo ia ule ko inga fasara lau fa pengi. O le me peko I makanga. O le kuwa inga of mai fai pule ngi fa. Le lau ka mama kwa. Mai fai pule la ngi fa wa I think o le o ka fa mai. O le fa le. Ala fa kanga musu mention. O le fa le o li mongi. Kulo le ste fionga kai fongo o la aulia le mali toa o vaili ma fupule o le mea piko I makangari akaua kusa o le kolu le I lalo mai o le kolu piko I vai ya lea ngi mau e wha mau ngi ai o le mea pito I matanga le ngā ki o fo ia uia koe fo I le lei o la unu ia I lau sunga le kamaika I lea koe koe wha anongo longo mori mau fo ia ngā lenga surface mua mai lavari atau otherwise la ko su ia video mori maunga se mori maule ia ile teine fainga ruenga lenga ka umai ya mori mau mangkor kai minga ile involve ngi sir case le ai mori mau mai se kama loa inga ua fa kala ngoa ko ki nga ku au ai mori mau mai ole kala alonga ke ile pi kausi kama I ya limongi ole urua I ngoa nga mua sau irunga mua malanga mai so mai kanga kai ko afai ke kau mai angi irunga ole ka fao I kuar kanga kango merakasi wa ka kongi kango malala kulowa ai onga ole kele ole so kanga ngai ke si la fia foi de ma fu ai ngare ai se ala me wa ma fu ole ave mari mongi ave moria ole wo siwali le wo moria le faria ole korule ole fa koi foi walanga ore makua ki kele nana o fai atu
e faisi o nga o isi mo lianga ia o whaasanga nga ila wa nga ia inga I fai plefio nga fai pule. But anyway, e mai mo for kai mi wala nga o angari poki nga le fia maka ingisi. Alela ka wa alela ta wa na tele fu mare kai mi tulo wala isa alo fina ngalo alela ka fia fai masai fu ile maka yangi sin yanga me iyo yo a ko vol vale e arupa pe fo ka ko vale le ka fo fa ko vale la ko mai ele o fa sa ngele e fa msingo ka ngo ngam ka ia nga fa sa on mele yo fa sa on ka punga ele la open ai fa e ka ke ele isi suppression mai se mi ka ngo ia ke ma fa nga ke a wo ke a wo so mo fa sa fa msingo ngai le pa bai ele am sa kana fa le nga fa e pa mo ka ka file mo ngai o text pero fa lima lenga ia fa ke fa ka ki mo a fa wo le sau ngo fa mai le sau o fa klo ia ka ki no na o fa ai o la voice mai o muli ana fa ai ele tama itai tustala wa kere reply ai se kuskusinga keli na o fa ele voice mai o langa o ele la va kere omi sa wa omi al pa kala fa man o kangolo fa ele voice mai na manino voice mai o muli no fa atu e o folo loko ele omi o le kaiminga ka ko pungo wa yesa ili le amio kongu keisile a le fa ko a e mapunga mai maringai fa fa pule wai now la ukala ngang fa ai se ala nga ele sa wo ma news ngai a ole lei ele fa per va ku lo la uri mfi me ai se anga ma yel mele ale wo e so mai mar fa nga ke mi ngai why now ya ora ukara muri nga fa o ka konga ro nga sa ile la mi ko mo sa ile mele ya mo ai le fa per ka konga ro nga o ngofo o fa lo ko me ka fa ya fa lo ka fa nga me nga ke ngofo mbala nga ngome o ka fa mai o le kele yo me nga ke ngofo moi la mele la mai lua so sangi lo yam so sangi fa msingonga a ke ngofo nga fa ave o me fa ye ya va maria tu le atu anga sa o isu an lo ya sauni ang tele isi me mo bedtime story na va ka on o pet news pilo talk menga la ngai fa nga pilo talk e fa ia news o sa mo nge o walu fa msingonga o kele ai ngai ka nga ko fa msingo a fa pelo ma fa fa ko ka nge se ka kala so uma ko ya le fa me ka kala ko ya ai le lemsi lo ngala fa longo TV ma fa ila kombe ole tulanga lena ya sa mo mala fa fonga mo le au foi le fa se ina ne se tiata to ye to inga a fai o me ia le fa popo lungo morianga le wa matana matartala mai fa pia ai na fatanga o mai le la ka ku ai fo mai le nga wa fesili ai fa mai le fa ngor kala se o ke fa ko ka pe e pepelo ai le ro fo ipkara pepelo fa mai le na wo to fesili ya wa bring up to low for to lupi wa bring up all I bring up ko lupi le nga ile o mori ya se ko lupi ele o fa sa se ko lupi ngara ngol me le so all I bring up alo fu ya langa wa ma formato ai ko kiki maringai ma singa maru maringai masing de wa mak o ko sa sanga ma ya o sem o ko sa sanga o kai mi o no ke akai o tai mi o le wa o por fa o le le fast nga wa ka ko ama kulo ma sa vea ka ko nga pisa ku ma ka ku re yak e o ya la ko usa mo wa ma ka nga kwale mfayanga mo se me ale wa ma ku ya o se price le kai mi ngi ile ko e o so mar comfortable ko skala le ko e o so ko e karkara ngom ko eli mka upo winga ya Samuel male ya tu au ai na matu wa isa o umar faro sio kulo ira kai minga makua vela ile sa ngai dungo maka upu le ringa iyo wala ko karngo inga o lo ko lo ke form ka upu o mon ko ula lo mon kang ai o so ma ko lo ke ko langa mai lunga ya ngau fa ku se manga o le si mata upu le ya tawa ole mata upule na e sa unoa na fiole la wa uma ole wa ko foi mata I tausi mai tausi soi fo maroloina wa pe o fa sa moanga nga wa avelinus ole tausi soi fo maroloina le sa do e silo na to lua wa sidia se furu do tausanga o fa pui ai wa tu manga nga ku wa ia fo la u fa saina okay o fo ngi me so nga ku de ako ka ngor o fuai va tu fa fonga la tu nu
ia le ala ua kofu ai mai le fale pui pui ina ua mai ale le ruling po lo na tolo longa ma fam sino e sulu ma singa ya ai sila la oe le ia tau wa sila ku kanga ka ia le ia afia mai ia a afia mai le official fui mu tu sa ole mafo ole melo ke fai ko isa mo la fa fonga maua ua makua poison ua matua le yanga fa solo a ko kele o mkanga ruenga o lo ave ai le fa mua le malo te lo fa mai tele le na sau nei o le covid sa le lockdown ai fa kanga nga o funga o au nanga ta o essential kangaka o essential workers ia ma ministry o le soifua malolo inga o leo fui mu soifua malolo inga fare mai fui mu leo o kama ia po o le ale fa sa le lalo langi ni fa mai yoki ma me uma e fa kanga au nganga ngei nganga lui o le front line lea o le saunga le mu o so se aku a o ko si la sila i me e kula i mai a afia leo i fa kaunga maru fala fa sainga o ke karango ku le history o ke leo me a afia leo de kule inga o aisa maruanga a afia mai au fui mu i aisa maruanga a le o fa solo mai fo mai o kengi kausi mai ma fua mai aisa e ma fua mai lea e le fa ko inga kanga ka le ka ia malo le fa ko inga o sa mo le la ka ko mau le si pa inga a le faia se fuanga sa mo la fa fonga mau a le fai se la vea ai ka lo fai ka ini to walo mangia mako fanga nga o nga fia o ile kausanga e mana malama i kiki mar ka mai kiki le ma le leanga le ko mau yo lima oi o le ao o le kako wakungu ku ainga kungu le Mexico Colombia Thailand e le kaumake o le a faingi fa akaunga o ke ngeki ave ya kungu i fa fokuro e le leilo le mava kua inga ngana fa faingo fie kulo lava oi langa i upu fa perkangia e ke linga fa nga e au vaenga ia me nga ka o exploitation o trafficking ma me umo fa peng ai sili le avakuru nganga fa faingo fie la ka mai ya kai mi ka ke va ai e mele ya samo e la ka mai fo le kai mi o le aka ko va ai le me o le makua e ko ya afia ya la ko fanga e ko fa sanga e ka mai ki ko fa si fa o lima yo la ko ka mama o la ko kinga o le ako e fa o lima fo i kama yo la ko fa fingi so o ya mar fa o ki o le ola leanga o le matua le anga o nei mea o tupu ka ko o e sa go a siaka o ba o le free visa le foi sainga champingi me umange aisa drugs exploitation fa kaungo ke prostitution o sainga ale o fai ka ko free visa ya e fainga ka kele o te fatua male ava mare fa alwalo fainga ka io me fa pe o lo soifua so ka ko ka ise soifua nga fa ale maka o ile ku kuro and I have my reason to say that I have my peango fa yak e isi vaenga ki kele o le mori mau e ko sono e ko ke mana malama fa ilo le lalang ai o pinge ia makali ia o le iai o kako wakungu e se ka inga se kangaka e ola le makau i le akua e kalia loa e se kangaka o lo ka ia si ngia kungu e lau ke kalia loa ngi fainga e faale ke risiango ma faale akua o me fa mai ingo sia i luma o le akua e kalia loa malaka ko o saudi mala e fiu nga ya kako ka ma faale nganga ma fai fa fe nga e kau faingi e pauar me or kako va aya e sau fa kanga ka i loma yo e sau fa kanga ka ile le ko asa o le akua i ko inga me fa pe ole kalese nga mat fa fo le fa nga nga mani ma palpala ya e fa penga fo se ka yon malo e fa nga nga mat palpala ye nga wa sa nga ke si le fia e reasons alenga
nga kakalunga ku me whapengi. Ioi. A ke longa o se kaimi wa kakawai o nga sui kako whainga malo. Yes. Sui whainga malo, sui kai kai. Inga ia sanga kongur kako wa. Kako wa ale wa maka nga mama, wa mama. O kami lai afi vole le apuro mo vole. Le ba akinga mama ala alu ala. Lai fa apuro mo apuro lole. Manga kau kava ile liki lai. Ai uma ai fa le ton. E mo fa ngo ko. O le kali lea. Ale va ve koe la vea i le tua ala i anga au nga filifilia. O le mele kupuru kako whainga malo maru kako kungu. Ioi. Ua ta amala me uma. Le anga e afua mai maunga manguia. E afua mai fo i maunga mala. Ioi. E vai oe kako iai o le fō mai. O le nurse. How many nurses? How many doctors? O le ai sama. How many? Langa o le mafuanga. O le kupe vavi. O le selengi. O le kupe. O le mafuanga ko ngwane. Wafo eke fiu eke fo ma iyo wikuranga ya ele maua ise. Iyo kako wo ime mangingo. Eke fiu eke alu ke whainga ruenga ma le ratinga yai. Ele ai kasi asi ngau ka mai pepa fo ile si ngau kala pepa kala wa nganga karangoan vai ile mingo le ngana o le ngana ki apolo le o le ngana le e faonga e faingo fie ai o nga ki lingi uma mea o nga ya o ya roi makupi ele atu o le fa ka ungor pepa isa se lau kala se ka mai pepa e ka o le ngana le fa ku le mar ngana le e ka o pepa kala. Wai si lo. Ai se lau kala longa worth. Mas kala skasi. O le pepa kala manga kuala. A fa o ngale ngana lea. O le faingo fie o nga fa se ingo le mafau fau. O le kala o le se lau. Ia pa dua se lau, dua kala, ko kala fa. Mas lima kala nga lima se lau. Lima se lau. A fe mengi isa. E manga kuala o la fau sa mo. O yo fau. Ya wa nes fo le po su ngai me voi fai me ele ia tau na ona ia o lo mala mai me tau chemist me tau chemisi voi lo voi fai na ona ia o lo mala mo ko mai o ko kele yo au waka mai chemisi lai sa mo me ka pharmacist me fa pena awanga onga sa o vai la au ke au vakua makulanga fa penga au nisi fo vai la au ia e prescribe pa ko e tau wala tu ona nga o chemist ya mang kuala o lai exercise mo ingo le sikanga kaya nga do a ver fa fo mai nga pa wale o le mangurau ki o le adu inga ia lo ai fa me yes ya mara wo lungo le Facebook com fa nga kango kuko ka mai o fa fa lo te fa tu o le winga la le ma fo le fa so ta fio lai o fia le ki oa a vakunga i mai o ngango fia fa so le mata pule le atu ma fa fonga le tunu ke le o ngai a inga fe o ki ai sa mo ele ave se mai fafo ongo le liki ku fola au o le winga la utala ke le o ngai ngisi o a inga nga vaku ele o mai sa o ya o mai o ese mai bo yai fa popoisi mai sa longo winga o le ka ngo fia le ki o a fe o kulo fa ai ngu se vai la au mai mau le soifua o ngai ngisi o fanga au wa fia ngi kanga vaku ko ngu a fe o ki ese me o fe o ki ale ka umai ai o le ka ngofia i limo ka ngaka o le under the influence Olmei asisila e longo winga ai over fasoro ako o si me ai la ku robo nga e over fasoro ako la fo ile le lau le mo le ke la ku mo e alwa tu nei la ti to fainga ruenga i lau sifi e makua e le fia fainga ruenga ala ki nga inga kanga ka ola e wo so de fiva o si mai wa ka nga suire ai vi o le si mai vai to mo mai le to ale wa makua i mo nga pepe le over ale nurse po le doctor ya le ko kupu mai le mali li wis o fe ka ku disi so po le fa sa longa le si o fa po is ke mi e substitute ya medicines ya ongo ai ongo o le mo ngi ko pese kele ba ko ia vai la usa ai kasi fonge income Samoa o kaka nge pension e fa fo ko fo Samoa
le la maka ko mai fafo ka lo le mau me fa ka sila ko so fo maru lo o sila o le lipotile na o mai ale numero fa mo wina e me sho tupe maua e tau wala mai tanga ta fa wa tourist last month is the lowest. This season is the lowest. Male masinga i kuak. Te lo ena ua fai tau watu. Ua pa le tupe maua mai matangata ta fa watu mamalanga atu tourist and our local tourist ka Samoa i koe fo ia. Ua makua pa maua lalo. Ke lo mena tupu lo lotu. Fa fekai i le akua o lea e fa apinge fa maua. Le manguia ma le fia ngai loko ka ngaka inga ua whaakuinga le fast. Ai inga ua take over loa ma whao wha malosi. E ka ngaka e le ongi ka ngaka sao ngā whiriwhiria e rea kua. Vai o ia i le mumusu. Pa atu lo wha ingo. Ua kaule ingi se fio i Samoa. Wai, ele se whainga malo e puipuengi ka pēo ako. Pa wako leo, o le mkua corrupt lava leo whai kau ike lo ka ngaka i mei kau susinga. O ai lana le kurisi fia leo pai loa ai se me fale kongu o ai alu ye makua i le ingi si o i Samoa ai alu kinga mu ai o kinga mu pa wa ya o le o vara au fui mu isi au fui mu kulo ya malanga o le la vea mai de seri mai sava fa ko le se me o la ko ka nga malu pupu ele so fu ma le ma sulu ila kongu mo le malu pa tato vai tato le me o tu lai mai believe you me le atawa fa fonga le aso mo mele la fa to tala ne ya sia tama le ato ma te te ya fa to a to si ia ilunga tangata malanga i Samoa ele taimi o paroka pa kulo e mai fenga malo fo le taimi e malanga i tangata le paroka ma to e fo isa o i fo ale fast filifilia le fast filifilia ele akua e ko e fo ia elo se e ona tau vai le ua matua si kia ka ilo fo i le kaimi fato a se e mai e pa inga le nei kupe maua ma le kangaka ngaka whawhau pe tutusa ma le taimi o le tausanga fau e toi whatu inai ai mor kaimi ngei ua makua pa u maua lalo ale au o Samoa ia kakere ki o fo mai ele se fisiringier kura i mai fast it's just a matter of time ai e mo kingo sui whainga malo o le menga le e kau keo fo me ko punge o le furu ba nge fa le anga me ia fai me e fo nge e fa fin kai ka nga fai me a le ka kiel me ka fai mo le ka Samoa o swing o fanga malo mo le Samoa a le fa ka mala il ba ngai ta sila na va nga le tu lai mai a ru atu te mai o le si va nga o le ua avele o inga male warning disciplinary ila mai kai leo ya o tau va ai ringa tala o le matanga yo yetu ainga anga yo mai fai o le va ai aku ko se sila mai i kama isi konti leo ku lo le tonginga leo o tau va isi kai leo yo i fo fai no fo ma fai TikTok o lea wako wa ia ku lea ngongo ai ringi mau me kup ai vai ka ko ye o ku ai nga leo ngai le wa sa ko ngol makanga wenga ya ai vai ta to ia ai fa nga ko ingo leo fa ye ai fa vang ai vai fa vang o le wo le o fu pa so mo ngo ku fa ingo maka ya ngala wo aku le ta to vai ta to ia tu ainga ole o tu ainga nei o tu ainga le ua matua i tele ai le ngasu e tele fua tala Samoa i tama matutua le tanga ruenga vai la ukala le a walanga o le kele yo le pisa o ka ko fo mai waso ia o leo sa ia sa fua le kingo o ka isi malea ora ukala mongi ya le akawa sidia kurfa maongi mane mamaru kamanga mo ia wa ko vai la ia hisi kairi au sikontia wa ku ngiko leo e faininga ruenga ngofo ai va ia mena fai ai pingi ke fongi fai alai to tonu o ai inga ma tulanga tawoloa o nga ruenga
ia Fōringa mai whanu leo po. ne yo vai ia pise hot way wa ka ko vai ia ga vai de mai ngola la nguku ruma ka o kai ka lo sia ere over foi au la iki Ni no po. ai ka fiki pa u ngi pe pa ila ro pingi pe pa masi mai Pe pa kai kala. Ia. ya ole na wa a fia ai ele le fa ilo ele la lo langi o tu ai nga le ia le ufia ngai mata to kamaya Ai, ole ke kele ia mere ko mo sa mo ka mo kirkilo. Ingengu sila. Ku sa kasi leo e fa se la o fiku ka ka leo ko kasi. A sa mo. Kasi leo se la o fiku ka. Ol mo kwala kiki la vole. O faganga o responsibility leo malako mo ko langal ba yo kanga. Ilo ngusila. Ar ke leo fa le ko. Ba fu la ngusila. 1 to 467 Samoa 1 to 167 kusa kasile lo ke vai se lo fico kanga alva como ka ki ore mele ku pomengi ole vai ngale le wa tu lai mai tati fa fitai ai si sila ngai le atu ya soia ia bokiro ko kai mi ke karango ko atava ai ngai ki ngo kama kuai wo ka vai ngai kingo leo nga fiwa ile ma ke ki nga kai se isava vali mai la wodi o pule isilila ya or maku kama ngai sau mai lo li o maku kama ese mai la kama choti wai re ki ngo kele la kama siosi sarapo ya o kele ngai o si o kama ro pangu palaisa ko fakore o leo ngai ala olangi kingo fo ngai ma lo si ko e kama fo ila ia ele kai ngo ka so nga se so ro ai ko e fit ma ela ko kingo ngale kasi ale mai kasi ar kala leo yo pole aro ka kaumo mo e ka ko sa vali le mai kamo simanga simanga la wori kamo kala le ala ola o kingo ke vai ko kulima matuati no le o tangata ia ele ma komisinga nga se masango foi ma ko so pe kesko ingo faumui lele e na yo nalo yo sunga ya kiunga tunia ma le ia ka ke lava popula faumui malanga se o kala sa va kulai bai ngo ku ko ngole official le do nga kai ngor samia ma tu se pe nga se mauna la ka nga kifa ku ila ro pulu nga ka kulai ngo fo mai faumui por kiko pila pula mre sa ai ka ika tate la o leo o ye ke mingi ko le vevejes o te fai atu o nisi ele fai atu mea o le asatia fua i la tau o ngalu lue puno wa ima ya o le malu o le lo yaso ia o le la kokonginga pe fa alo makanga e o fulo le koinga le lo fa alo lo kanga ia ko se volero kuso so puinga o se kanga fa ingo kamo e kuie ya ko se ya so ia ko vai mi ngoia kamaya vai le o kama se ia kama sa kai mingi so ko kia fusu kama ki karanga le sire lo so le wole kia kama ki ko bo pole ai ona inisi na o tatu ona le la foi le sa tolo lo wel meta upul va le HRPP ma le fionga fon fitalai ia le no vai tuna shei number 4 ona sa o e fai tau what wale wo reserve le wo fa leo le fai unga le ataua ai ole sa tau va vai fela fo inga ai tu lua Maria mala ko finga ai ngamaga e ke au le fisili lenga fisili ngele e famsingo sidi fo le ngo sauda ko lo ya le chapipi ai foi lo le kalanga le famsingo sili o la song finga ngalo ili leo o kangaka sko kele o lo fa mo le fai ka winga muli o se kula fongo eran ko faksa kala ole o fai ka muli lenga palo ka fongo fakala mai o nga fo le final decision wa ka win palo o ka palo ka nga fongo fakala
le ka mai ka ku kala fonga fa musiku si le fa foringa mai o la mo kwa manga ia la va fonga kala le leo o kangaka le ngaka leo kangaka ar kala fe nga yor kaimi mo fa nga yer fonga kala ile nga paroka nang ol final decision mele la fa e ka kaunga malo le mele mole i ku malo le fonga kala ia ma se ol passe skula fonga a fia mai samo anga le passe ngela fa nga le se fa a fa ngela ele vote fonga kala ki ole passe fo le mele oi pa o el mele pa o la le ku malo fonga kala e pa o fonga kala ola ka a ver fonga kala e ku malo le se le la ko punge onga ole pa local la ko sui Doinga mo kausanga ke pa pe mai. Ore ku malo ale mo se ele me ako. Onga ole pa local fong fkala. So e ka ulai ku sa marsa nganga le. Ata mo tingo sidi. E kulanga mai e manguia le fautsiko. Ia ole ai e fa leo. Ia pe whaavanga vanga se ia tō lau se taimi mana tuala e lua la vaenga ia whaavanga vanga mai kaimi e ofo ile apili o le peo lo lauli sunga lauli le mali toa o le fo ia reserve ia o ila ile langa e fai ile tulanga le fai si onga ia le fo ua toi reserve le fai unga le fionga fo trai ia ia ole reserve ole aro se kur kaimi se alu le famasingo sili ia e ilo ia fingonga fa ile fongange elo ia mai ilo kula fongo fa vai mar kula fongo o fongo o menga ma fon ka kula a mai ele longa o sa rule bena fa ngo kuskusia fa ilo mai e wako ke ka la longa lo pule reserve o lo pulvenga lo reserve ia ma do la tu sa olai wa ele ko yesi si famsingonga ala lu to e ia mai de makonga nga fa kere siango la lu ko kudi ma ko kalo nga ko ile akua le lingi mai ko fa au mai o ferme ole o rulinga o ferme la fai o ke fa ka u people tangata pe o ke fa ka u pe ole o walu i ngai fasile nga mangai fasi vai lenga ole a fa malie se vai ngo se pui ma me fa benga pe ole a o wa manga ia le finga winga o le leo fa sale le anga i ko kongu o le pasi inga o le va o le ko longa muri o le ke unga fa vai a o le fa vai o le sao le ia tati atu fonga fa msinonga pauli tatu nga ruenga o le kakalo po fe ai tua iai wala ngai tele le tua patatua o le mele a wai mana tua mai a saue fa te teinga la e lua kari o le ioe male le ai a saue ioe e sa o le fonga fitalai ia ua umar case a o kei loa ua kakauro o ngausu se fongo faraka a on masingangi e kaunga faid karar kupi ai a sau nei ele ai e malo lava ia le finau le HRPP ele te tau na pa lo tale fonga fitalai ile swingo le fa vai to lo longa le ia e ia la ke le o ku le melia wa longa winga ole a ave lo ma to inga vai nga fo ile pe fa nga ina la ia mana tua e kam ina i le ko inga la ka ko va ai fo i ile stand over fo ile le ale fa msingonga male fo male pale mengi ia ole se saulo ia fa ka wo ia i se ka ngai ma wa ka mai lo ia nga ma wo lo ia nga fa ma ole ma tara no fa lo ia le e siria tu lungo le di foi le ai e la longa pa le malo fong fkalai ja ma ko le fo le pa ngo mai ku kan ni fo le e se fong fkalai ele mo faila wa ole orkali o mele e ku el melnga ele ma faila e fam singo silinga fail se me e se fong fkalai ele mo fai ongol fai unga nga pa sen fai io man tu foi langa le manino la ile ma faina la na to removing ale e se foi ile ka mai o fai ngol fa vai la ko o ma li o fai ngol le o tato ko fu mama o ku si fa vai o ma li la wa o me foi so
kau fai kau ngora ku spa ye pu kau siri da ikikit fai kau ngora fa vai Ya me la do fa vai al ku spa ye fo. ai vai la ye ora mela ye mali e to finga nei ai kusa mai ko finga fa msingo siri mar ko finga par mi mar fo fikala ai a o fa malo longa Ya. nga fo fikala nga o vai nga yere ke le sa pela mai ele fa vai o le mai o le kofia ru ave mase pingiska makulang fa penga po lo nga la fo fa ma vai o ye lo nga lo ko fo ki ai nga pa nga vai nga la sa voi ele se vai nga fa pe e fa ye se emotion Mai ole kula po ele se no confidence e fa ya kula po fa kope le nga fa kule pa le ma form ka pure e mo kwa skamba i menti la menti nga fa kuskusa fa vai ole tolo taria la tasire na vai nga ole taia ona le lasa momoli fefe di sa usak pa ikere usa wa sole ko kia e oi ai so sa misala nga la e wa le fela nga ipuki e na ya taie misa wa ro fa ila ipuki wa fia ka ko fia or começo a vai ka ko ye ka producer wa ro fe nga ipuki a ku ka o ngor kem Pepe ka fa sa fa. Ai se uma to tatu to fo ina I va inga sa ye le taia ona lela se ko fo mai misa I langa ile computer fo me ko wa fero wa ile e tato news mana na ya o le sila news le la tato rang ko fo mai misa runga tato ona le lansa momoli ia se tasio sui mai le tu malo sa tu paitea va io no morning o kama mai sa pasi sa usori de ku malo vai to sila ya feilo ia ile taia ona le la ina ua masi mai le fala si inga ta le tu malo ya fio le no fu felo lo ia sa sieta ya me se fo io le ainga na te tausi ainga o sa mo leoi ya pa ia wa fio alo le lilo mai ava o tu me seve me fanana ya fio fo isa va lo mo ma le sua fo le fo te ya ma le no foi tu ainga ile ala taua ya oni sila na va inga ina ua mo moli mai le tofa le vai malai asiata tu siv patolo o ia o lo avea ma fa masino se tasio fa masino le fa masino ngo funu maswafa ele temile nei ia a ole ua ia ile to fa male moe o le fa utanga fo ia ole a avele soifua tautua mo le tu malo ma ga sui ma ga sui de foi la kula ku fa masino ngo funu swafa o se kasio o mea o mo kwavi bese ka ko mai mga mia se ko mai fa pikoa ile foi ba a me sa ka ko mai foi pule ma la ko mai lo ye ma lo ma ga ya a tai to va malaya siata fa to va va kur ka kingo esela sa foi me do ka ngola ka kala rongo ya o tangata la lesa au mai mo au ina mai ia a me se foi ni si fo yo swafa ya tu lona fo ia pitonu usia matu pitonu isa tu fia ya o vai nga a me se fo pitonu ya lela wa ya ole tangata le ofu mumu mai le tale tu te vai to ile luma to lauti ya ole e fionga la ile sui le ole ya siat tamo ya ile fa maru fast wa vai la o langa nga kele ri ko kala langa pa inga ren kenge ma kwa kele ko kala ri ya ma o ma se ko inga sia ka professor e me ai for mai sore se ma kwa ro pisa ele se ko su your fast ko io to le se ko su your fast ma kwa nga pa wano le ko mano ele se fast nga ye ya wa ngar pisa ko foi se ka ko su ya a wa vai la ele mele wo ye wole su yo mo kwa su ya wa sa so li la ma tu malo ar ma ko kamala le ye ya wa oto mai ya ale wa oto mai tama I o fa msingonga io o yo fa msino fa no maswafa awa ka kia ia le crime tu langa fu ile leo
o whamasinonga mawarunga wa o mea ngasi ivanga ngā wa lelele au whai unga whai wa esasi e kula fongo a o tātou whamasinonga ia wha Samoa whamasinonga fongo masuafa e re se rau saunanga e mo o mia ia to mai langa fo inga o whai kula ukala le ato o le au vaa le la ka penga ngi o le au vaa le la ka penga o le fast le la alo nei mai le to o lua se furu le ia i le taimine nei mai o le a wau to wha mai o le wa mai le au ngā rului Ko kia. Ioi. Le anga ua kele inga pisa solo malau lau vālea mai o le laiku. Ai vai la o le whao ngai ngai le tua ma le amai ngō kanga kai wa mai. Le la amai kanga ka la ka mafu i leo rupe nga wha i e fui fui. Le la oko mai wha masingo. Ia la oko mai ia fō mai. Oko mai kukongu lo ia. E tele. O to mai fo i tangata whai pisingisi ke kele. O mere le uma mea ngā. O te whamaongi fo iai. Walanga o le menge le weka ko karongo fo i la whai pisingisi mea ngā. Langa kere la whai pisingisi whai me vārea. Le whai ana isa maisi mea ngā ma whai me le whikaui. Ai, o le kele fo i olo ia le lei ma whai pisingisi le lei, whamasingo le lei, ma le au kau kua. O le mukua le lei lava. O kaka ngai kau whaanga mo whai ngā malo. O le kaukua fo ia ar kou sui i whamsingonga. O le kaukua rama ngai a Samoa ma le kumalo ma ngu. Yes. E le kau i loa po le asonga ilo i kongo ngu. Wa lava ma ke le ngā kaukua i lang kaukua le kaukua i whamsingo. Wa lava le ngā e kau e whakoko i ngā le kungu. E le kumalo ma sakpai kea. Le kaukua ar kou sui lea. Sa o le leila. Le kaukua si lea ku kaukua nga. Mana tua mai fo walanga o le tofal vai mlai la jeta o le fiu anga fo ile nei o mantou le atawa mai ai le amatanga i lona fa vai o le asiaka e alu ki fa o le asiaka e alu ro fo isi asiaka e fa alo uma isi sofa o suinga kuila e pa ia nga sau fa e tapipi o i kongu anga lau fa ia mai fo il mako ku maro kulo o ina hau mai ai tua whainga ia fo ilele a o saku paikia kasi le ai ku malo se e le kau whaia fuangi whako singong paroka Kasi ar ngufo. kasi a na ona pito nuu ia wata ele mga vai ai kasi a le ngu o saku paikia so o le mea la sa iai ru me whaila na vai talaanga asiaka langolango na ito ina ia manisi na mua atu siaka ya kopo e nga o siaka nga o kia fa o siaka sale i moa ai na alua ya wa ofi mai ar ko nga me fo ile nga swinga o kele o swinga le pipi wa kongi mai ko kongu la fai pisingisi ai kama fo i wa mai lo bo sawa ya maso sesi ai e lo utal tununga mana tua mai fo tasi lea vaenga nga fa kuinga ile ku kasi lea fa manguianga nga fa ku ile ku fast o le koe whaafo i o Samoa i o ngā whanga whaavai. Pe ar kusi ar professor leo o tofa Dr. Tavana o anga whaavai. O le koe whaafo i o Samoa i o ngā anga whaavai. Kasi lea sa vali ngā saumare fast. O le koe whaafo i o Samoa i o ngā anga whaavai. Mā ngā ngu whaavai. E ma malu ai foi. Ioi. Ya, o le whaataua la. O lo whailai tali tonunga. Ya, o la ua mai ona te vale tau wala i no fo felo loa i sa asia tae me sir sunga Samuel oi ya o le me manai ai la ufa longo atu ma la ufa soa atu i e o lo faia le nuu i pito nuu taitasi malanga o vai ngā ia lai faia le fai ngā pito nuu o vai ngā o i e iei le asiata i fai ngā nuu pito nuu tavu i mga su a ingo Samuel oi sa tufia ia o fa nana malona a inga o mai ala o le manai ia o la ufa longo atu ma le matu fiso ta inga fo i mai o lo fa foina pito nu o le tu malo o ave ese le pule fa ia ka ke ka u foi kila ai sili le ka ur kanga ka onga le lima o mele la o ave ese le pule fa HRPP le o ave ese le pule le la ngo ma ko nga ma kwa le nga i si vai ka ur paroka ma fai nga sala le mero paroka ese Amaku i apius ia o fioki isi kulo wo isi o di inga faya ko inga ku ga fonga
o maliliu o kalavo wa ele I whapengi maku ako I inga ka I fiku se furu nga o ale si o ri inga ka I di mas furu mon kupu a kanga kanga sa fa inga fa tu foi lautala o te tauna o ina ta to mene ta o fai nu lelei ai nga mafua uma o nga waka amilo ku fo I le fai pule alo kero karango aku o nga o fa pe o le mele ye te mile o le mena na mau o ta amilo atu fai pule e ka amilo ku fai pule e uku mua kama ye fai upu nga uma nga uku inga o roa kama nga fa papa ru mo ngu fai mai o ka ko ngu ya fa fo mai e sa vali le la mai aki ma le lau ma fai so nga fa le si kai mi ma ko ngu ene le anga me ha mai o me na te o fo I le matonu ai to e matuali ma o e ma fa support ngi ko inga pa ki e na o mai fai mai lau ke pui ya ka kau ka ngaka a o matua titina makua kikinga alen ko fa fonga ngi ko I fale la tulo o watua le vanga le alenga sa ngo mai se kasio makai o lai fai ia se kasio ngu I fale la kai porque kilanga yo nga foi meu kupu mai kwa kapu fo mai o e kapu se si ngaru o fe la le ya ka kau le fa mai pui o fe la na tu fa tai ai se ke fa kai pa io Samuel o I se matonu I piton u se tpaitea fa kai kele la ingo Samuel o le anga o ma ko ai pikong u sa tele ai na tele ina leve fe suia inga o meni o paloka e u karango ma tu le fa fonga mai se o matu pitonu ai fa fitai I le se sunga pa u Samuel o ia tavu I manga su ai meso se tala luma le malu le la taua fa kai wa makala ia senga le ko far ka ko u mar sunga ia ka ko alo ese mai fainga ngai o le sai kia fu o tangata e pa lota I le mea e yailon tantunga io ala wa fa fitai la uka kala wa mele kupu le ai masesi la wali ia nga fa unga ya le masesi o soifu mai yo la funga ya o fu ilanga ele pa u fu le afu male o yo kanga na mal me fo mo le ba ma fuka o ko ma mangi su ko ka mo fa nga paroka o le ba ko si la fia le anga kanga fa la ko fa ku faingi ka o fo fai se swinga fo ko kele la lo fam ka ku ngo mo le ko malo e fai ko fa nga paroka ya o vai ku ar kanga ka fai inga fa lua sau por kukuri ku malo mo ngu anga fra ko anga ia ya o le fa so lo tele a wale nga mako o le ke fa ka ya u ye so manto e au te loa e o la o tasi fo ile fa to fala inga inisio fio anga tu sa o lo to pe le tangata ia e fai langa paroka ma o kala le se fai ku e ka ke i o marolonga tatia lo la le wodi e fai unga malako force 5 le lo ke fosia ala avakura ma faukuanga ile au paroka awala ngi ko fa seinga ka ko ikala pepelo ye fai so fa mai e mau ke ro uma ka nga ko paroka ya wala va so nga fa vale ai tato wina mau a me ke fi akai sa fa vale fo ka ko fa makuo ka e isi komiki ko lo ke nga vale ai o ko miki lo ke le mana mai menga e sa ala tala li ya ele me se lo paroka Wai fai ngumela ele fai so sofa mai le fai lo ngo ele ai se ele se ma fo wala fai ngumai ka mo ngumela ngo so o ko ke fe fai ele ai le na wa ma fai atu ele ai lava o kala ngai o kala o le vai ma le usunga pe o po mazangia ile tunu na o se foi ai fa e le taunga fa makalanga ka fa fe ai le ai masesi e o ile fai pule e o ile ko me singa o fai nga paroka e nga ke le loa po ai nga paroka ia yes o le upu monginga and that is a fact ai se si o nga o inga po nga fa sala la winga e loa mea e loa o kanga o le la ko ke pepe lo le ku malako o le au ne to tali tonu se metas e o foi la utala ye fio anga ia le fai mai la ku fa sa e oi
le ua vatu le fautuanga le tauteia e aua kou ke popo le fua o le mafuanga e aleinga whaasala o kou o lunga o masalonga ia marko pisa fu ia me fuinga le umale aua uma e mai ia langa nga mako paloka ia ai mai me ngari ka mo keep it to yourself ia mo paloka ia e o fo kai mire wo umai wo to wo fo celebrate ma to fa nga ina le avar fa maromaloa bo inga ko ediki ai na te ale wa uma la wa fia mai ia afi was ko inga la le fai mera ko kapo o pa loka o inga la mai o le tara no ajule me to la mai o e ma fa ki ai mo e mo ainga mo o e ko e mo wa o ai wona e fa pe mai o fa pe mai le ai la ngai loa ya e le loa e o komiki e o leo e o ai le faipule e even le mingis o le come singa o fainga paroka e le ai masesi nga o e kisi mangu mela me ka ke faunga e o le mingis ka paroka e o pan mira e o ai pan mira le masesi nga ke ro anga la ko iloa believe you me anga la ko iloa e le ai ngi me o mai ka fa sufi ma ka fa pere ka ko yes anga la ko iloa e mai mau kai e kai o mai laro ka manga e vile kwa ya telefone ya e vidia kwa ya ke fongi ma fa ku ya o ya ngo lo le ya o le vai wa le va foi nga ka senda ku ngi confirmation nga me fa mai vai ko fa le ko ai nga sa pa lo kai o le ya simi ai ele me se me au fa fe auto na me fo kwa nga lo lo la ku se va ku le limo se la ka la fa mai el me le fe ko ki po ma ku le pa fa par ka lo ile ya le o ma ka lo ko ya le lo se la ka la le fe ko ipuki kalia ele kalia fai la paro ka me ke mga yo lai ela ve ko ma kala le se ko anga koleki ma wa ke ka me koleki ai koleki a ola ai awange e se ki awange e pe o yuka nga fa kau i ku pe siri vai kolu awange i fa kau winga a ole winga or kala a sa ka fa vale mai esa ngoi awake walanga o inga foi e ma fuai fo inga makwa obvious ole tala no ajor pui ngo o to sala walanga ela ku nge fa pe mai le ai langa e ka siala le maker kakanga o kamala ia lang moanga ia ai la ko melele e ka siala make lang mumu ai also man tu o lo loto le wa e nofo fare sa tu ya ma e ke le manga o ngi fainga ngei vai ka ko ia ka se furulua ka se fulkoru ka se fa ka usanga o ke ngi ki le loloa o ingalo ke manga ko ko fa sa mo ma fa ukanga ole vai ka ko ia ele ole fast ia fa mangingo no melea it's not all fast ole fast sawa le ka oko ia lauli that's the real fast party o lea ua vavai esea le ua whaamaki kila mai lea kua kangaka kongua lea lolofa ma kangaka ia lea mangangao su ea lea mio kongu Samoa mai le ua vaa yar fonga vaa au fia me mala audi o lea mafuanga ua vaa yar fonga vaa le o morianga o la audi o le musu o fia me esu me ia mai le amakanga o le musu nga pauana le o le aikia ka ngoi lo fia me manga o to shut down la auli ma shut down uma makanga ye manga o su ele mi kongu o le failongi me ye fai morianga le mo ile o fenga pa lo ka le sangue e kaunga ko pa lo ka e ele mafuanga there is a reason ele nga pa lo ka pa ki fast me mo o le milionga ka la por que milionga fa wow ko ke lope si pe la skula ngo yai pa e mo ki ngol me ngai se me ka make o ni offer se fai men si pa ki e fa long fasili al pa ki le mo ki ngo e el mo ngi nga longo lua o su enga o me ko ke pisai le mali o kwa au o le forensic audit me o kupe ia le loa la ko po fe o yai wa kupe nga amo e mo ngi oi le ke fo Samoa susu enga o le maliu Dr. Carpet wala me kaua kele menga o le koe a mai lunga o kupe whaonga se ser kai mi o le ngo se kula fonga whenga malo
O kupe nga mo oile ngofo Samoa. Yes. Paloka la mafuanga. Ma le reason e kawenga paloka. Mana ia le to lalo. Ta to malolonga. To fa o ta to por kalame. Ke de ka ko kaimi. Ka ko mo malolonga. Foi mai. To fa o ta to fa so. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolu waso pe silia tu foil e te fa ngai dai so se ta vale ma ba wailo avdo ile se ye afeta la Samoa ile fai unga le basina e ba fai ora pikile ta vale mai le malava le foleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli e te foil fa tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma de tuolo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Temino matila utusa luma minta tali tulai ono i le dei vanga o le fiafi o tatu iai le purkalabe o le tauta iai. O whaasoa i le tūlanga le whainga balota mata penanga mo le whainga balota. O le whautuanga le nā. Balota oe i le talitonunga mo le suinga ma le saonga le mū. Ai maise o le manuia o lou ainga. Lou ainga le karangoa kuai. Leanga e mawhainga manguia Samoa, Arvisidi, o manguia lo wainga. Ale atau. Vote for the people. I le paki for the people, to the people, of the people. By the people. And the people. And the people. For the people. Pa lokala i le vaenga nga. Leanga i kai mifu i le kau ke karangoa ngau ngā lau kele mo Samoa, Arvisidi. O manguia lava lo ainga. O benefiti lo ainga. O saonga le mūlo a inga i lalo se ka inga se whainga malo o lo i kaminge. Now, e le mawhainga o whai aku o le fast le kura i kaminge i kurou o le ka ia. Wa whaoa. Wa fosi wha malo si mele ua iai. Lenga fo i anga sa o le mawhau le lei o le fionga le sa wha apiko. Wha mawai e kuri loa mare paki wha mawai. Simple as that. Ai langa e kukuri aku. Ai ofo ua ma ave fa malo sir malo. Ola una that's my take. Lela e o ya il fo uli le kaimingei. Malu fa malo sia yar ka ku ka vale. O to va ila le tari le au mai. Feoti tangata. Le fefe tangata e faile anga sala tu lango solinga tu la fonu. Fa malo sia ave fa tangata o taua manga oite ni ti la iti tu lo. Le si o ko e poi se ku la fongo. Fea leo. Ele o to yengi leo ko yo su engi drug dealers ele o ko yengi leo kulo ai se longa ko pungi me nga fako a respondi ai paule mele o sa ili leo nga rungo TikTok ma rungo social media ka ko le fa longo i nga ruenga minska le lopo fe o yei minska le lopo fe o i minska ka ko le fa longo i se leo mari ya firme sa masenga mo fofo o luangi ia i press conference o ke va ia firme le ai ka ko fongo par mingi le ai se ka ko komisinga la wal o ko ka el mero fa como sa moso o le si vaenga o le keisi le o toe lalanga mai ilunga o se tangata na ia saini whaanga oi se saini a se tasi o li i malu le malo o le ala ufa malo lo le tangata le sa whaia le ngā yoinga lea e sai ni ai mama wai mai mawai nai se loan se no nga tupe lua se la wafe le no nga tupe fo i mai la o le talanga le au mai o le ale ta uani suafa fo i mai loa le leo sao le tangata sao e onga le sai
sa malanga I fafo o na tiu te ala I lona vala awina malana ngā luenga. A lea la ua ku ile e ku ai ngā mea lea. Ua saingi e kangaka lea lesi leo leo. Lona ile lua se la wafe lea. A ele ole news la le ngā. Ole news. Ua alu le tangata lea ua molia whaasori kula fongo. Ua taua nau matalo sanga ile au mamalu o le malolo ngoinga akangia mai e vāvala laka sanga so okanga pe ngu ufo I whaakas. Pe a inga. Ua whaasofi le tō wha mamalu o le au mamalu o le malo. E whai mapuru vanga I lo la vā marikangaka le ua ngasala iai wa o le ngangana. Se isau e whaalava wha lea moa. Ina ia varuvarusia o le whau e liu se tō wha a le o loo pua ngā kia. I le kupe ua saingi whaanga oi I longa ingoa. O le lau te vava ai le li potia le tala mua leo te quote mai ai. E whaapea mai. E le I saungoa sao la leo mamaru o le malo pe fisoka I sao I le leo sao lea ua whao ngā e reisi lea longa swafa mara saingi. Ai ua nao si ona tu alua ua mai a ona whao o iai se saunoanga a le ao mamalu o le malo e whapea. E tala noa I lo to alua e toi liu le tō whawinga le melea. Wa kako vai kako ia koe. Oka. Ole news le ngā. Ole a fia o le au mamaru o le malo. I se mea whapea. Lua se la wafe. Ai koe kalangoa I le ko o lua. O le leo lea. Poi lea. Poi leo o ilong ko lua. Ka fia I loa po ai. Kusa nga whaile saingi e saingi ele ngō le si leo e guarantee e se le loan e lua se la wafe. A lea la ua umaenga. Ua le aru e kuri longa whaaba po le a whea ngai maonga pua ngā mama kuranga ua ia whaia. Ai oso koso mai le ao mamalu o le malo e manga o e karo sanga le ao malo I le leo sa o kanga sa o leanga. Lea e unga le saingi le ufa o ngā se le maula lea. Manga o e kau mo whai wha o ngā e karo sanga inga ia. Wa tatou wa ai tatou I le mea uo o ia I whainga le desperate o kangaka. O le issue lea. O le makua maka ngā la whangango wa fia le ao le malo. Wa ko fa ai o tau la I le mea ua kura I mai le va ai maua lalo le ua iai ma le leto ele ma le le koe o ngikanga. Ma le mawhau. Ioi. E lea se sulfa inga o se ola ma le maliu lea kalango iai. O le kālafu. Ai kālafu. O le kālafu e le fo se whai unga le pamsi. Ai o le whaanga oi. Mana tua, ua nofo saingi whaanga ngā. Le saingi a lesi leo sa a o malanga e guarantee ai le loan lua se lau afe. O le issue ngā. A lea la ua sau roa whakaika inga. Le la vatu monisi o le tau ne nefu. O le ataua o le leo sa o le a ionga le saingi. Lala e malanga ionga kiuke wha ilanga ngā ruenga le lope o alue avese kulopo o aise kanga kakau o loa. A o hau whaatita ingo hau resi leo. Instead o roo kango saingi ai au I e guarantee le loan lua se lau afe. Ai o ngofo saingi ai le ataua Godfather. Fo I mai loa le a kaua. O nongo winga le kau make nga whi au mai le bank ma mea uma. O oe le current. Ia mangua ai current. A current oe o ese loan. Toli. E siri aku le mawhana mea nga. Walanga sola ka kai unga le loan. E mau kai. O e variang or koko nginga. Ai la pei o I le mafua mai le melea. Le la o maua kai angi ngei. Walau wha malolo le leo le sa ingia. A o le whanga solo le case. A le ua alu kalo sanga I le ao le malo. E fōringa mai. Ai inga ke sira fia e vāvala laka le so kanga po o se mafukanga le ao le malo. Markanga kasa. Le ua alu taro sanga ia. Mali e lau fionga le ao malo. Pea kalo sanga ia. Wha maanga loa. O le la e mai le kala wha whaingo fie. E le I fisoka ila e le I mosoka inga le ao malo le malo anga I le leo. Ai nga orof ko orua le leo le nga. Le ua fisoka iai. Ma ave iai
le songa pa upo le to fale ale fionga le malo e fai aku si ko ru ia ko e le ru ia lan ko fa mele o le polenga foi lele o le finkai nga mo le o malo ai mama ko ngulonga moko pa foi la fio e lele ai la korka kale sao ye ale na wa tu o mai le zo ele o ye ele italian ne la vale o malo le malo ele tau mo fai atu ale to luas furu le al fast ya ise la ko felo inga a longa ki fa malo nga ele ikalia e ye o mai le so le fa mai ele imosef so ta inga ale wakadia e kuloua tu lo le official le tato woi me sa sao e anga ilo wava malo fa alo le fa be fo ikulou se e sila ma mamalu official le mamalu malo ai langa e o ka kungia kua ile ko se sili ele ma fai fo ila ngore news le mele o visili la ma fo o le ai fa karingi kali mai I maka upu nga maka upu kaua o le fo inga kusi I ai le mori mau e winga I le mele ile maka upu ya fia me mali wai o le polofesa ele o mingoi mai lava a le waka kala mai langa fa ko fala inga e anga I ko o le leo lea o ngore ai o yaku arka ka ngaoi marka ka pepelo le o ngofo fai me le ai sangi ai fo le ngores o ka ko vai jamo ai sole e se are me o maku asisipa I singire me o ye o ka kala ka le la bango fo le ole o popo nga ki ole ka mo le al malo popo aki ka mo le al malo ai na tau mo fai atu le savali fo I savali le file mu le na tau la mo le fionga ya vui mana I fa fia ngainga ta yulu e kale si jamo nga ka mo fai aku ai I mo fo se kadi de kuno fo I fa pena ale e pio e anga e fōringa mai ua vavena tali matali e le fionga I le au mamalo le malo ni le pe ai ka pe e ke aka ba ko ke no ho ya kakia o ka mo kakia ia ai ka ke o ai e ro wali ro po verso fo era ko lunga ingo leo ya ai o tulanga na tonto lo sa mo e tonto si la fia o le ufa nga mai le au mamalo le malo e fai mapuru vanga e kalo sanga ile keisa le sia di ile ka ko va ile le popoi ma le ma fau I ko inga kanga e ala wa tali ma ia ila ele fa bela a me wa le te fa ngolongo atu wa fa adia le ika ke le leo le nga fa yer morianga ale ika wa makagari me ale la ale wo so wa ka ko la vale mokale le mokale fa ya ole me ale o tava vai e tuai a o tato ia fo I le mata upule la nga tau e pa ole por kala mere ne la langa o matu ai lunga me e tau ona la langa I lunga e ka kaunga ave lunga e auli makaka fa mango e ma fu no fo yatu e te tau fo yo na fa e te nisi e o mai le fio anga ye le o malu malu e te tau fo yo na fai mre fa e te le winga o tala le anga o le a makua sa kia malapela pe ai le official le ao malu sa so le ngi fainga ai tau mo mai e pe no fa yatu le na male la ina sa ise fa si langa stasio o matai a pe o ia le e Palestine tono vang fa fa HRPP na faila na fa si langa le na fa si tono ai ai lona fio anga tu lo le tu malo fa lata ma fa pe mai ele ai se e ko yaru la lo si vang fa fa kasia ia te uia o tau mia le me ta ore ia te tau ai te tau ona la tu ma tilo e pe or kala I kama fa vela inga or ko fa ma fa ukanga or vesidi fa makala ile o sa ki ai male ma se fa ko fa la inga male no fo mamalu le au mamalu le malo walanga a ore ku malo ka nga sulu fanga ia ma fa ka i uma ia me uma sa ole ya sa ole yo o fe ngo fo ile au malo o nga fo ia vele fa sili musa ma sili anga o me mala so o fale la kai la ile se kama I kai minge ku lo pa io la inga ka wa anga fio mala la tu tama me se fo yo nga lu fa tu lo salongo va no fo fia mo bo ya te o fale la tai tu lo vo ile fio fa sa valu me tu mo po me se fo ya sa ruma va I pe tama tu sala
e nana o fai atu o nai popo enga ia. Ia awa e auru ta whenga mare ma e mae o le whaato whala inga. Ona o le tiro i le sai ma le ita. Ai ngalo ai. Ia o lae kouke kausi i le a fionga i le au mamalu o le malo o i e te tau ona matala uma ai mea uma. E le te tau ona i ingi sei ki anga. O ngia ia ka kauangisi. Ia. O vai ko ri kai miri pe o ko merka. Sole o saura ko inga. O le va saura ngo fo ko. E va official ko inga lunga ka pokala ma lo kaukala umi. O vai aku ka le fa ko inga aso ye pe i lo me fa le ko e suro ku kan ka ya o. Ka le ni si o ku ya o pe la nga yo le au malo. La me ku pu ya o. E suru so mai a. To suru mai sesi. Wa ko ai solo yo. A fai ana tau mana tu te solo ya fi me solo yo. Ora te solo mai sesi a. Ya. O ke la o ki me nga linga suro kan ka ya o ke lo me kuli ka nga ka e ke le o pepelo fai ke fengo fianga ola kan ka ya. Ole taimile nei le taimi fo i o le sa ilia u ni vaenga o te lafi e fo i a wia. Le o toe mo mia ea ur me o le tou sanga o mai. Sa malu me uma ai le i te tele mai menei. O le mea la le ua kaua unga maua o mai makangaka. Kalu le mea o le manga whangafa le lei. Ai mai konga kai mse lo la ka palo ko kai vole ke o vai. Ale mele no fai atu ai i le matou te tai o le fo wa ave ai le te fono le vanga fai seu sila. Wa foi langa o le mai tau mai. E mai se o ko nge media. Media nei o tau va ve tele o tau me nei. Kipi moi. Tau te o mai lau atu me nei na tau o lea tusi ai tau tala mau ai mako kupe. Ele i lava lua fai poiponga le ka uso o ma fia me paki e lua e ku e lo malo. Wa le ka wa lo kilo fai poipo, lo fai poipo lo paki, fai poipo koi mo lua. Ole finga da ole fai poiponga le ona e atangia mai o se fai poiponga e fai a fasori tu la fono. Io ma de tuo foi la o e manu fui e pe a fo io come sa fai io me io fai poi ponga e fai ai si fai poi ponga la ele ka la si fai poi ponga o me la fa bene o me Nei ga sa. O la wai kia ga sa. O me la fa bene e fa tete. Ua mai ana nau mai fi me e toi fai poi ponga le te o kara fai poi kara. Ai mana tua mai fo yo le temi ana fuli mai ai lo na veli il HPP. Na o mai lo fo ina na toi fia u era wali ia na u le veli. Lang no mako mai kai fai. A fa fe o lo mo fai ponga o lo yema la fai poi o lo yema fi me ale fo ki fai poi. Pa fe fengo parking. Mana tua mai la o le mele wa yai wale lo tonu po ile o le veli. Yeah. O bala si lai po. O le fo ina o limoni la to e mamulu le a e a watu o mai le ni foi le ngakuri ak mama ko ngei le ngei va yusu e a maholo lo linga ngau mai foi le a akol lo mkua le ato le pisai le akola vale le pisai le fenga ngau e wain ma le akole io ma foi la le pe le o minoi le oli ia le anga wala pa idato le akole mo mai vau ia le akole le akoanga kas ai fa lo mo yo fa ko ato le na to le me si so le ato la me wa mga o suili ngol paki e le me le suili ngol paki ai ke ai afo e ngol paki
A whange ala uli mali. O mene yo pati. O mea he mafau lo loto iai. E le o se vaenga fo. Manga yo le ngol paki er fast. Ia, ala mo mo ai sui. Langa foi lau te vava ia tu e pei e le loto fo ile fast. Pe vo lau loa. Pe vo lau loa no pula fast. Pe yo se ubu fo ile le vave. Io e bave vo ka ka fia ka o mana tua o le to in talo e mafaila no ve o le anapongi o le anapongi io me langa linga e musu io o le tulanga le na o e anga le kiele a velaro le akale wa le falling mai manga a velaro le akale o manga fulingo o no sa wa kiele nga ave le fa fia me a velaro le akale ngai kongol mok mo le silvia au fo i maner visili e au na silvia la tunu o le ata no mana o e tu ilunga o lo wata ngai manga kulo wa kai lunga velaro le akala ai pe daila o fia me anga musu e kulo waka inga ua malolo la vanga fa fai ai mana o lo tu ulanta o Yesu le anga lofa ale la walu la ko me wo fai manu mai matusi nei lunga kusi ai tusi ale moli mau le ai le ato la me ko na manu mai lo la tusi nei lunga Oki a kone me. O vai kurong ko e la lo le ko Yesu le ngalofa. No vile le mo over to la o vionga fo lai. E ye se fa mani nonga wa ave la lo le to Yesu le ngalofa. Ai tali mai e o le sui fo lai. O sui fo ren kali mai. Tali mai sui fo lai me fa be mai o le sonanga ale tai o le malo firme o ua peiwa tilo mai fofonga iova pei ua esela na vai ikusia io pei ua o taimi uma te patu e popula to mai fa penei Yesu le ngalofa ma pei e tau neno mai e tau se mea e ke ba ko la ngi ngomba fe me la foi ala foi ke ko mo ye lisiku tai kele au fisili mo kago te tol malonga inga makua umana wiki ile fa ya kuli mai kuli la kamale fa wa aru ale le foi la lu ese kuma ngwele ke wa ru foi fa mes nyanga fio ke mo fio me lisiku ala foi ke mo ye lisiku iyo ke fa ya ku ai va ai la ka le mangu mai i manonga malanga kad yo o pa aulea muripola su fo va carai la yo fa wa ngo yanga nga vilia ko sko inga fa mangingo mai ile le melenga nga ese de te dor malonga isuni foi mai fa o poca fa kulep SMI Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai lea fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhaion tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angangata. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that.
head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia tu foil e te faonga ina so se tavale ma bawailo avdo ile se e afetala Samoa ile fai unga le basina e ba fayora pikile tavale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu yela fua pe momoli tu foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma de tuolo yaile tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa morisi fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook ole moana rentals ole penga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Tautia o le seiliga o le Ami o Tonu Family Club o le aseina i le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima i le no foana i seina i fale ata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e fa ngata pe tampunia vanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le asolua su ma le lima o le masino a brila lua felua se fulu ma le lima le le tato fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up phone i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua super fa ilonga no lua race SUV 1.2 liter lua velua sefuru mrefa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina mani tonu sefuru wafe se yo atu ile afe tanga le tato fa ilonga uringalo ele no po o ele isi leo o le afa mruina ele lulu mo le sailinga o le Ami Tonu Family Club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau tiae mo sau tusi lulu mo le dei setele tebro wajile o se forum le family tu tai nei le tu la e ono ile nei vanga o le viafi na ona o le sama fa talia tu le sunga le loia wa sunga loia tele no mai pole afol fa po le tafo lima atua ya afol lima ya ai o saili ya o le fito ama wole o fe ya rile ave masa ke dungo langi vo le trom zolo e me o lo yang po fe o ye mo ya ale le tua e o le esa ele fala i ale le ku le fale sar fe au atalo fatu fa manulu fo le atunu ia on o le na so tai me lava so loia on sai tai I pe no show I tulanga o ana cases ia o le tau fai me runga o le telefone talo fatu no sina update lo sunga sauni ia o misia o le tele ia o mai le nei vanga o le fiafia mai so lo tau mo fai mai ia papelo ia tu sia tava be fo ile sunga ya le ata o fa malia tu le malo le tu ia o whainga leo kako I ngei au kilanga. O le leanga o le traffic, ia se ko kankanga I mai loa I Mount Wellington. O le sau I mai lungai no soa, o le upo ko ia. Ai anga vai peo ke sa mai sofa ngua le loa ko ngua hoa. Ma kua I leanga o le traffic. Ia o le alava kama whai ai
fai aku ia o aku male a o sefe masanga le mo pe lungo le o le alakele ia man falo alo lava siaka mle a ka pa pe fo ile fa funga le tunu alo fa tai ele a faina paule me taua o ma va ya tu olo usta il tatu toninga ma elo fusiua ma elo fusiua ma kai pula fongo le alakele bave ma me umalava ia o le funga o kwa ko ki a pasi ma falo ia e ke kwa me wa aru la kon ma falo ia lunga i ngau pas Paki kia runga le train. O man pasi e whaki kia runga le train. O mo pasi e ko taxi a. Ya, ma lo lava ya manatu la faina. Awe te popole tu sa foi po e tamiro milo I fa fo tatu ofisa. Ya ele o lo tu lava po fe tonu le te e le faina le yo le ko ke vai me le. Ya sa wa vai lo ke vai ku ile o luma ya ka ko le Kemni strive le o mai. Ai ma lo le sai. Awe te popole a fa tonu na pasi ma e tau fa li mai ia ele faina ai. A fe mai pa o mai. Io tatu fe mai la le ka le fiku. Ya e te afe mai lava le ofisa fa mon mole la usunga le lilo ia ale wa umana tala no fo I male faile tatu wipuki ya male fionga le li fai pule malanga mai sa mo ya mangele le fiafi ya afe mai la tatu ofisa te afe mai e wote fa sa ol to ainga ya e te afe mai pe I tatu ale to ya le ya ole la konfaya ya ka ngu ko marsanga le mu ya wale ya manuia le follow ngai lungo le ala ya ole nala o to ia fisili mai po fe o ia sunga le lo ia ya no fatu ele kai pe ke fai mai o ngai ke saule wala ele kai ka ko ngumari ko ke le fia va ai wo mau pa anga melia ma ro fa emmo mai ya o lo e lungo le wala ya le ho mori e le o ka kongu vanga le ki o ka pa pe fo po fe me wo le lo ya le nga ka o mai le sa wo lo ya nga le la wo ka le fa mai no offshore a le fo ka o mai I se mo Ellerslie ya le faina ya e sili le fase lau tu si dalo sanga o fa o atu I le matanga ruenga po le pulenga le IPC e tau wala tu tangata o au mau uporu ua fia ma fa le ngaina ala to metotino ona o le pe yo le pai o le pawa a fia le pe o le pawa le sai nei ma le tise le tai mile na fia ngai ai lo tato o tunu me se la mo tu por si le fase lau a fa ka so furu iba o pedila a ko il corso aso le o le pe e so ile nga fa ye malo ya ba ko fa le o ngia meu fa la ngainga e nga ke pisingisi a ainga ia le fase la wa silia ko ia fa sili fase rongo ka tiro ie po la ka lima se la ele se kama ingo mela a ka ngola fa ke le ele nga fase la utulo wa e lo tal tununga e ai longa e ia se kalosanga ila lo se afi no ia ma ka le afi mo kampangi e fatu ai tangola wa tango fia la fa minimum le afi a faye afe mane nga ia ku ilunga ile lima ongo fiku iver se furu lo se furu ko se furu afe fa akele le fase la ale ko le lucio le kupe mo al malo le power mali ki se mali ngo angol ngo sa le nga ngarungi fa arungo le kungo afi me fa penga o se mo kwa expense o kana fe nga ye le fa malo lo minska o si le kupe alu le minska le idor ke lo minska ya ole la ve ola a ka kurim fa malo lo ia wale le wo malo lo mai nei tu lo le ya fa le ma venga ya a fa ngela va nga ma fai no ngo inga ro e o e ko inga malo le fa tu wala ngai le ma fai na tango fi fai a lo bingo la tala a o foi na tup ya o matua e se le tu langa o ye a o le tele le na o le tupe e kupe la aro ma a fai na tu langa o vanga le ai le se menga ko ngol pa keki e do se menga fofo inga ale pa o ko ka se ke kupe
O mo ko pipiri al fainga malo folo ku fainga le saungonge e fainga malo le il fa lungo ko per malo e lenga ka le pawa ar kelo isime ka kironge il polo ke ki le ka o ka sengi le mo corse fulu ya e ku malo le o sengi la ko e ko ia wala menga ia me le pakiki al me la ko le pakiki malo ole wo mo mia le la vea il tatu wotunu o bo moni na mare upu tino o mo mia le toi fo i le palota o mo mia fai unga tatau astanga tatau na fai se fai unga fonga fitalai le ala fo ile le spia na sa o meita te vatua me an tatu fa so ai o fa so ai le sunga le loia o ai umai ma fai unga la to nga lulu le fai nga se fo tau na fai le fo ia mate pisa tu lo le official le o malu malo ia ale talo sanga ia le to lu se fulu ia la auli mala na to lu se fulu mo se la to felo inga so fa le na tatu fa longo ku isi press conference ele imoa se e o mai te mire nei se felo inga talo sanga fo ia ile sa vali solo te ele na le sa vali le filemu ia na o se tali ala mai le felo tusi alanga ye ma fa urulungo ngiso e kalesia kalo sanga aku le moli mau yanga kusia le ai kau ke whakarikari. Ai karo sanga aku le wayaka ua le ngol leo le wha malolo. Ai karo sanga aku le leo leo. Ia le la utatu lang ole mate o ilungo mei tustusi mai itala mai ai mai se fo ele o itala muole na mai ele tustusi nga le sunga te mai tai sinia ya langi keresoma. O le la e pe ia tangia mai. O le la ua mingoi inga ia whaonga. Ya o mea tau te tala no ai. O vaenga le ataua la ata la utala noa tu o possibilities o meia la kukupu wa o lelo lo manele tu langa la wa ia tu le paketi ma tu langa fa pe a sira sila ngi fo o ke le loa po ia se isi o fia me malana to a se fulu lima ele se si o la ko ko look forward se paloka you wala ngale ko kuma yes a sila ngi ai ele ai ma se si o va yetunga o ko ki ngo e kau promote mai se o se paloka ai o le me moni o la wata pena nisi o le HRBP e o ese wala nga ye ila ko o le ava vai ese inga ma o la ko e fai la ko paki a le winga le utitala no doile a tau ile tulanga ya il vaenga le ole o le fisili lo ma fofa ai se a wale pisa mai ai e o lo e fai se paro ka kele se ku e lo fai le ku ai o lo e fai ta te ye se fai unga fon fitalai mani so vaenga wale ai ma se si o ko e promoting a mainga se o le fai nga paro nga la ulia marco do se fulu nga fast o le mele o te tilo fo ilele malo uva ai pe se faal o le kulanga o ye se me o kauka penga mai kua e ongo kolofia el paroka o no fo malo ma fo le ato yes fa ko wale ka pisa mai ya o ia fa ka apel par mengi ai o paroka o ia fa ka nei ma se o ko pisa mai ele penga pisa la pisa o le fue kakalia kokongi kalia pengfiki kalia alaungi kalia me umala fai ai le se fa marcele seis o la fa marcele pa fa peole mo ko pe kokongi masinga umala mo wala ko pe kele mo o me ma fai la fai umala ko fai unga o menga le lenga ngale pisa nanga la ke enjoying the benefits ma allowance ma me umalava o la ko position ai ngi a sila oi o la sila fia le lei le tai o le tuangai e nga ki sila fia le lei o ese isi ang kam fa mo moinga yes o ia sila fia le lei e o ese isi ang kam fa mo moinga so la fo ila wona no fo tapena ile tu ai nga va o fonga va ale amangu ma e runga ile fa o nga kong o la fo ila va ai tu na wa te no fo ma fa ia usa ili linga
Te lo fo isi fina ngalo le ataua le. Wale o koe pisa marko i ngā stui e ngau e o e whaise whai ngā paro karkemini. Ai, o iei ngisi la ko fau ngai tua le mele na nau ai ina ia whaato i lalo le whonga whitalai. Walanga le lau ke māla malama. O le pouku koa lea mau popo ai lava mea umar kemini ngai. So o le la ala tō nau e matua iso sofa. E longo winga. La whakungira au kala lea. Alu sua kanga o le mele o le la ko ma whapea tu loula e saure whai unga e mangmalo le mele finga o mele i HRPP. O le isi vahenga lea lela la hunga mai kuila e pa. O le manga o roe o mai e whaile fonga o le pare mengi. I moves a motion. E wha amalo lo le fonga whikalai. Yeah. Ona oko meki rola ia. Ona kofi sea. Kea teika. Yeah, malo lo le malo so kofi lai. Onga exercise mai rola ia le tulo. O le mena ngā leo ke ngofo hau ia. O la una analysis. Wa pau lava ngā le avangoa ngā la kumea kule epa. E whai e mele mga oi kongor pidioka leo longa masing. Awa, e lailo lea kule epa. E le ai ma se avangoa koe pare mia ai. Yes. E le se avangoa. Or kako kar sanga, or kako karo le whai ngā maore sau. Kar se e mause varu kule epa. E whai se kua ngai. E whai se kua ngai. A se upur pare mia. Pau lava leo le avangoa pare mia kule epa. Or kia teika. Ai o awara wha konfiki. A ngā fo e fuli e whai le leanga. Oh yes, mana tua mai la. O leo ngaonga ma le leanga o le mele samo. Awa o leo wata tau iloa ma ike. E kau kiri whaape, kau kulou, kau kiri koe wha moe tau tita. Awa se ivanga ngā, ua whaari kingo mai ko asao rea kua. Ngale kofu reo kangaka ia e o i meia lau ki kau puripulea. Ai nana o whai atu. O lea ua wa ai ma tata manino. E feiva atu a whai unga ma lilifa. Mea e tau te wa ai atu i whai unga whai lea malo. E lilifa i a kui laipa. Lona winga. Tauru mea uma nei ai whapea. O le last option na lea e fo iei. Le fingaunga le whai ngei o le caretaker government. E lea se appointi a kui laipa. Nga o nga se ei mai mana tua mai fo ila Samoa ele se ei mai kuila e pa koe a mai umasanga HRPP no o le caretaker government e nga o le pale mia mingi ska o kupi mingi ska o leo lavaranga Morava makor kai minga. pauanga o kangaka e mo mia ngei me o caretaker government nga o meina A kako kiro Samoa a siaka fo i marka fasoa. E le kaiminga loke e kule epa le piri muli a lenga fai. O se piri e kaunga lua koru kau sanga loke. Loke ar ko inga pingi ar kaimbath. La whawhelanga vae le mea whenkanga ma mea whengofira pe a caretaker government. E ka kau o ngā won Samoa. Marka ko paki le fast 20. Auange kopu se mea whapenga. Aba fo ila e na ona pa i mai ai tonu i believe you me e tote mana tuan fa sorngai e kono pa loka Yeah. e papa i lo le ke take government i tonu i to lo walanga o le ka ko va vai e le tote le to la fila da do la au a vai ele o mai ele au mamando le malo se avangoa e fesanga i male majority o le vaenga fa fai lea e kakau o lea ka ia malo a fai ele o vea i se avangoa o lea la fa mo nga ka fa mo e filifili la auli e fai make take prime minister Yeah. ele se fa mo nga a fai o lea ua malele mai le kasi o fa alo longa i ko kongu o vaenga fa fai le HRPP ma fa o mai o longa ngu ku a ku lo le liku maro fa la kai ele se si paki e ko ya o fea a o kanga kai ia i oi lai faia upori ku malo ma faia fai unga o fea la le avangoa kau ke vai ai e o ngolili fa se fai unga le o malo a ngai i le fast mamawa a fo i le caretaker government le unga o le fale ngalea paua lea o le aikia ma le mekokia e koe o ngose e iei le kaika i o le ikua ngai e pa ilo i kukongu koso aku li mongi makanga ruenga o leo ai le go foi o ia fawalo out Yeah. nga pa ia koso aku li mongi makanga ruenga o leo
Koe koso aku langa ia mingi ska kupe po ilanga mingi ska kupe ia I o I kupe. Pe koe ku ua ia langkama o lau kimu ia. Koe ku ua ia I o. Ia maybe male makangaruenga ka ilo soifo maroloinga. Essential ma ai out umarisi vainga. Nga uma koro lo marfainga marparoka. O le kolonga la le o le fainga paroka. O le atatu va ai ai loa. Ma whaatau no ina mongi lava le launga lea aposkolo vidiamu ma foe lea share sol o I kongua a maka marikeiso sam ma o le ama kua fulfio I o na talau loa leo tangata mio tonu ma mio le lei wharepui pui ai pule kaupoe ai matua pule e kaupoe si o tātou tunu O le mea sininga leanga. E wharepui pui mo lauri kaimira o kulepa. o ia le se ngo merkasi lisi tolo le fa fonga mai ala u fionga kai kai fonga fast o lau sunga ngo merkasi rungo le lisi lea ala o ia akudepa e makuangu merkasi ia sunga la u le mali toa so o mai ai lo mali lisi lea e sa uma ia si ko o se furu lea ala ku umai o kanga kai ala ku ke lo ha u le si ke lo sa ngumela po o po ke ngumela Merfa. Kei runga le top 5. Langa mo muala auli piko ale venda. Ia. Piko ia koe lupe. Ia rung wharo e. Vai la ia. O ke me I runga le top 5. Ia. Ke ro e ke ai ki top 10. Le o numero sulima. Ia oi ki nga. I e whaata la fonga. Langa ile I yangi mea ua. Ele yangi mea ua maa pisa kua I mo upa maka pisa ku fo I tulo. Ele I join mai se uso ya le ata omnis. Ele yangi mea nga o pisa kua ele I o. Nga o la whakure I akaua. Nga o valo ia o makuama o ka pisa ile yungi la kapi. O se sengi. Wa se sea o kofinga nga ufaya kuala nga o nga mo faya ko kofinga ile I faya mai kofinga I wengi. Nga o pisa kua I kangaka lela akudis ka mo muri anga Brian ai la avifo fa coach nga o pisa ku kangaka le qualify le nga HPU lela me ia lo CEO nga o fa ya ku umolong fa siva o mase kudi o ma nga o ma lela nga le e ngo fofua male au le siva henga HRPP wo supporters wo makwa liwa fa fkai yes wo matua ili liu malato fa fetai a ngai kanga nga malanga mai Samoa e foringa mai a mai Samoa la mai pongi saso o mai lo leo mai ngi ko fo ia io o ping pop kisoing o pe wo fa ola inga so wa ka ia wo fa nga fo winga la nga la wo fa to a populo la tu mata or kala le fa ngai kanga ia me nga o por kala me ala ela mo ke maka ia isa mo ki vi ere ai mangi ngai me o vakua ai pe fa to a popula o lantou ioi o winga nga le linga fetu la utala le wale ko e pisa mai le au kuolia a mea kako wo ia anga manga nga o sa o pap ile fo ile paro ka kele ia ele se mai mau for kai mia mau me ka aver fa msingonga manga mau ngasu ai tamo me le ato ele ia se me waste for kai mio I fa msingonga pa wa me o mai yo le fai paroka pa wa le arvan alanga la wala toiloa e o fo ia ku ila epa wa malu lue na au kongo re pa msale panga yes weka ko sui wenga yes wa malu lue wo ngai lo le wa malu lue se ivanga nga foi wo so fa lava e ngi kaupoi pe yang o fa ku sio mako fa ku sa ku isi fa fa ungar mako u feoki se ivanga nga fo wo fo kaupoi ya o nga fa ko a ka filisa ngo fo ile fa ia fa nga sala malafo nga sala mo kongi nga sala ngai kangaka a o le ala u ma tala noat o le ka nga le wo va vai ku nga wa silent mode mai le ko as ia vaila o ia Samoa le atou mar fa fonga mal silent le ko as furulima le kapingeka ai mangu mai lunga le vangenga I lunga le sangole ngole solo le si sui le ala ku ia anga o merkasi ale o sangole le wa mai foi lunga le mea makau mafai e mori ku mai ai makau leanga mai le fionga fai pule ia fisola I tusi upu tungamala
Mara koe ngā whasalanga sole, e sengi koe ngā whasalanga sole. O whengi mea whapenge o ko. Tolo, ai ko ke pūlea, e ko ke pūlea mai i se whai ngā nguu, le milionga o lewa avaku, i ko kongu o komiki e whaafoe inga. Yeah. Mawala uso o tanga i Samoa. Nei le fiafi. Yeah. Mawala uso ka inga i Samoa. Ua manino mata oto le leile. O lai makua i mangingo le lei ia le ofisa o le milionga. Le atau o le mata upu lea. Ia se taimi tau si la sila tu ia ima a mai ilunga wa te lola uta pena le whaipule e whaisana wha matalanga. Ai se mori mau wha atua ina mai tutonu o le mata o le ofisa o le milionga le uke whai aku ai. O lai na matua whai, lai na wha amalia inga le leile ofisa. I le karosanga ngā waku. I le whao ngā inga o le 5 wafelea. Onga, i le vā lea ua approve kua i le si milionga. Anga i le si milionga, le ua uma, le la atu e vatu. E laka i le kolu i le whā tolu masina, e wha akari. A o le wha ngā solo, wha whiwhianga, ngā whaisi vaenga ia, fiso soangi e ko nginga o lea ma lea, ai meise o ngā ingisi o porokeki, ngā wha akarosanga mai ai ngā ingisi e peo e kalesia o a onga wha la pupukonga. E le ma whaila ngā wha karikari le vāro koru, wha masinga lea vā. Nei, le whai. A o le kupe lea, o le kupe langa a mai le milionga, e ave wha whainga ruenga le UTOS. Yeah. O ila pe e fall back i ai le cap lea. Yeah. A o le me piko silia wanga o fia suea. O fia silia la usua suenga le whaia tu le ofisa. Ai sau de kati. O lae sa wha ambali e inga a la fua. Ma whainga wha avae. O le wha o ngā inga mara koe a mai ngor kupe. Ma le whainga mau mai kako karanga mangele. E pule le whai pule Malanga komiki. O la koe pule le me lea. A le o so mai le li le ka whaia inga i le a. Yeah. Pai pe o tangata lea na lipoti mai matua te lea na tala leanga na whai. Malanga kongi ngā sala. Ka ingo i ngoi e le wha o ngā ingo ngika ngā kau wha o ngā i ki Apple. Au kwa mkau kia o le mele o kupu. Tua i leanga le wha o ngā ina o nei tu inga tangata. A lea warua tua i masitasi. Lea ko kiki o kou vai o kungi fo. Kuso o le wha o ngā mai o mai e tau wha leanga. E so e ase ila. E wha leanga ai le ko o rua se furu lea. Ia, toi titi nei le ua sau ilunga le elinga mai ngor kuunga mau o le tō whawhisola. Ua fiu e whai ia mangele. Ua fiu e eli le kuunga mau o mangele. O le papare mea. A le ala ua se sele ua mai eli a anga mua mua. Ele makaukia. Ia, whaatari po feo o tautulau. O le olapata inga lea mo tō rua se furu. Pa ai le lei fuafuanga uma ia whai ia la whaavai te tau. Leanga e o i singau ma ia e mata i tuwina fo i te tonu o lau komiti pele o iaia sesi. Leanga o leo le a wha o ngā mai fo i eisi. Ia i tūlanga esu eisi e lape masa i masa. Ka koko maro longa o leo i loia. Fo i mai. O le maua e whai tūla. Ka tōna maro longa. A fo i mai. Whawhelo i sunga e asau ni lunga pokalami. SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai lo le SMI Hardware i funga lei. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mātou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi o na auli le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ina o lau vali, o lo iai foi nisi o mātou vali e whai iai lau whiwhilinga, o wale whaale le ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai le fionga ia mai ava Leslie Wolf, a wā o mwhai o Tongi New Zealand, ai piki sa moa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausia ina ua mea angangata.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E losful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolua so pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Mabawailo avro ile se i e awhetala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se Lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E losful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolua so pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale. Mabawailo avro ile se i e awhetala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se Lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Tebero watile ua Joyce Furbi John Charlie July fitu ole wa ile sunga le li loia ya ai na o se tau fa mo tu ona ni so tatu kalafi o graphics o vai ngai tau na vatulu ngai tau sim tau pole mo tu fa swai
le atawa and I'm looking forward myself for I le mata upula la tatu fa so masunga le loya le la tau tapena ia tulanga fo I o graphics ina ia avatu ilunga mavaenga o le fa vai ia e mafuai ona te tala le mata upula la matu fa so ia le atawa ia mai kerenga talo pe ko rominguke ko minguke ia onga kasimera ia le so fo ia sound ai a o fa tali ile to e more kerma o se ile sunga ia sauni o onai vai nga fo I to e vatu lunga proclame fa mole ia ta o fo ile o tato e tele ale te tala ale va no fo ile le ia tato ko meni ma vai nga uma matulanga fa pena ai e te fa ngaina lo upu masoa ti ko meni ia on remove le o ma poloka oi e pe te fai so o te pole o tu lava ya o e fa so longa e mo wala o e lunga YouTube ma tato Facebook live ai o te le lo fo ia te o me o ke le mala mai ia te wa o te le mala mai ka ka le ai fia sa fo I lunga or ka ko live pe le fia ai ka ke le mo mia pa fela o e pe no fa ia tu that's why o ke le kai ngo up to date ingi fasala launga le si vaenga le se I vanga nga o kango se si kipi mai anga o se point nga I send mai o fa ono fo yo le ale winga o le optala o ke le manga o e anga sala I fua uia onga o lo fa kanga inga o nga fai koko ai kakala a le me piko ile anga lo te vai o te fo ya o e lo ai so ai ke le fa manga kunga ayo se o lima ma ele o kele pe afa pe o se roku fa o lainga ayo so mori mau so pe afa pe o isi roku e fai mori mau yeso fa tu lau me fai o kele fai ka we o ia le no te vai ko ngai e to mai ka ngaka ayo ta to fo ia ina ko ka ngale pa sia mai ia au ta to le no le te fa to le live comments ta to lunga I o te fo lo to tanga te fo I le aron pala vale mai ka ua le ko mengi. But my question is, I say, I guess I wife work makama. But thank you for adding, increasing the viewers numbers. Yeah. O fa kainga o ke vakuai. Wa e uia e kiriki e sera uma remove o ma poroka oi. A o tau lo awai. E ki lo le karifile mua. A wai ke kali ai. E ko e wakwana ko mengi pa kongo yo makama o fonga. Au ka ko e au tu te reply for ye ta tia mai pe pa wal mea fa mana tu mai ya misa ai mai se foi ele nga te fa mana tia misa o la foi nga lu mai le fale le se va ngol ma tu office pe for fiona di pule sometimes nga te na ro tango ata mai lunga ya misa poloka e fatita inga na lo fa ya misa poloka ele ngoa le o pai la fai ia kangorore o misa tek mai lengo misa ke liki roa poroka ai awe ke kali ai fua ma le tele ai fua lo wanga sala ia ma nisi vaenga fa pena fifi fai lo atu o le ua finally ua se e mai le sunga de loia ia fa malo le ono sai malo le tauatai ia fa tei foi o le ua tau mai le lau fo longa e au masau e right on what I want to tell you. Speed ticket. Ticket. Kiri so asa ka ba. Yeah. Ma ro se fu manuia? Ja. Lange mai lua vase lua. Fa kai fo ile. Anga le te mal langi mfanta to filwa. Pa pe fo ile fa funga mau ale tunu iso se tafa ole ole kelope. Ja, fa malia te fo. O le kusa vai fo fuanga safa kieringi so ia makulanga nga o ifo ia ngaluanga ngi so kele foi me sama o miai ia pe yo o poisco inga ku isimel le fa isimel le pesa o ia o pese ana ia eu ia o levana mal liuna to ina na ia ai o la pe ala to ia malo le nga lue malo le fa to fa taile sta ita to ni nga mansenia pe ia la ka ko ngare o skofi olha a skofi la ka mi nga ka ngo me amerika mo wanga le memo mal fa ko ia ai ia o ia la ko ku ia o longa kilo makko e
peke lua le uska ia ke le pole pe e mani wa le ka ko fusiwa e ala siru finga le mai la ula seki ala ula le ia mani ia le nga komura ula ia le ma ula no fusiwa ka fusiwa ia ka mo truman fa mar mo ula o fo nga e se wa fica para um vídeo de vídeo no ka somebody aki e maru e via le pengo la tato wo ono le tato taimi ia o te do fo ina inisio la uso fo i tele na fa la to procala meanga ile fitu ia po le afa fo le fitu tal ia na ona minute a mo te aveo le to taimi wa e manga yo ngai me fa penge o te lo le vai vanga tato so ia mau tele na amata mai le fitu e po ta se mera ra ka valu sa mo yo le na ona minute a se tato wa to fisili le la vatula usunga le loia e a fia i se solinga kula fongo se fai unga a se ngu ma se fai unga a se pule por kiki foi e paroka kasi e awangi e fai se paroka fa pe mai o la ua au a fai tasi ia pai mala fai se soli kula fongo le mea ngā i mata o le tula fongo se kalipo po wa o le sol kula fongo le anga kaunga vai fa vai ma vai ngol fa vai le ama ye ile malosi anga fal kula fongo al kanga kai kokas when it comes to election male exercising all our right ila lo kula fongo e fa ila fit feedinga o le fisidi kele ala fal kula fongo o ye se vai ngol kula fongo lo au mai ye e fa ile matai o le mato a inga le fa unga kanga kalelu akasi kausanga ilanga firfiringa fa ale kangaka a paloka o aila ave ilanga ia langa ikisi po langa paloka afa peala ele o yese vai ngol kula fongo o mangingo mai ai o fa unga fa makai no longa winga la o soli le fa soli ngu le kula fongo a wala ko fa fu le fa unga mor kangaka la ele o manga o paloka I ka le fa mai ngu mai o I o le vala vango ka va vai ko ile soli fa vai o le process le sa mo ia ke au ia mala we vai kula fongo ele ka kaunga yese me fa pe le se paloka nganga ele makai uma ia kanga kongu a ole amango foi la ole ia ile malo si anga fa kula fongo filfili kanga ka lua kasi ka usanga le nga ke representing langa view kongol palmengi aya va pe ala mai lo kanga ka uma foi lua kasi ka usanga sa fa fai kongole ol falo makai kusa fo ila pe fai maile finga ngalo ila ko lo fai ngu mala ko lo kai iangu o lewa au kasi ngu ava fe le o ele o mafai o fa makala ma fai lo longa finga ngalo ko kongo fale makai fa fe ia fale ku makausi a ila ko lo ia fo kongo fale makai fa fe fai au e ia fo ile le avangi le malo si anga fal kula fongo fai au ia fai langa ia palo ka onga oskanga ka o lua kasi ka usanga ia ke aula ele ka kaunga yese mea fa pea ele se palo ka o umang fit filia ngu le kanga kai au kasi ele kumalo e ma fai lar kanga kai ko kas ole afio anga pole kumalo le ngalu e ave sanga kangi le Supreme Court por fama singonga maulunga e kusai mai ingo ole fa vai onga ole political right is an independent and individual right ele ma fai ya unga ukanga e fosilo wakari e paloka yai pe afa pe se kanga lo ke prefer otherwise o ave se ale malo si anga farkula fongo lai lo wakali I wo lua kasi ka usanga wa ave se foi la makai on mako ainga le malo si anga farkula fongo le ya kia o ke filfilia le kanga ka ke manga oi the process should be there should be a minimum or must be a minimum of 2 candidates ise kumalo inga mafainga ka ule le paloka ele ka kauanko akas lo luinga la tu sape fatanga mili fa au mai luma sa unoanga mfa pe mai o le mu nge wakas ele te tawala ona faia le vainga le na e te tawa ona yai sui tawa e palota mai e fa ali ai le ami otonu kula fon le la ko follow up ilau sangwanga as you said o le ngu nge wakas based ile ale kula fongo ele kula fongo ngu kongo kula fongo palmengi as we also
si le case o se kasi fo makai mai sale lolonga le sa mo lia ngi murianga a lenga mai sale lolonga avaku le il famasingonga va pe mai wa umanga faili lenga and all the cultural stuff o loke mankuanga pe umal kausanga ngi o sangwanga le famasingo sili ele o se ko le ko ngu so yake au e fa penga umala vala pala ingo kula fongol malo and for so long we have been silent, we have ignored yakula fongo in order to entertain ai ma meet ai le expectations ai la ko o la ko ma fai enganga ma fa asoli kula fongo la vengo le malo si anga fa kula fongo. I do not believe for a second that's the purpose of the constitution. You know, inga ma fai nga advantage ai la ko o lo ka ma fai e fao pe le malo si anga fa kula fongo pe fao le pawa. Nga ka mafaila ia le faaleanga e o lo ia le la ko right e mafainga contestinga ia city o le sia officially o le officially fi avatu o manatua a sound o ko a ngo le a what to li name fast o le ala sa fa ia ilalo o tu la fono fainga palota o akukudi wala isa la ko paki o le fesiri lo ki fia fai akua. O lea ua iai sui ia ua tā momo e mai ma whaailo mai o lea la au e kā momo e i lalo o i tū malo nei. E whaamaka e eise options e ma whai ai loa la ngā alu lo se sui e koaso ngā loko. Ma lui le ngofoa o lo lako ku malo le sa whai eise sirko au ngo le ma lui le whamasingo ngā. O la lewa kuli mai mako fai puli. Ka kier mingi ska ka kier pan mia ma kofi. O la lewa kuli le mako fai puli. Malanga pa ki. O la lor kula fong. A kuli lo oe e ke koe fo e fai lau pa election. Ai o ngala fo ele o mingoi le fo fe kala ye ku sa yongi se o vaenga sa ka unga fa ki ngo. Yeah, he's got his own reason. E hei sa ua ia ka kaupe a whapeo o a ulela o mga arola o warula challenge it for la ngala ua kuri mai. Can I do that right now? Okay. Before I answer that question, I want to bring something up from Muleale producer, Misa. Se amaya lunga le ICCP because okay ma clarify le se amaya lunga le this is se la ko le vangi le topic from Mulea. International Covenant on Civil and Political Rights. Kuila Epa would know this like on top of his mind. And o le mafu anga e laingo o whaikala e makua I loa le kula epa le convention lea. Because he has been a prime minister for so long. And he was the one who deal with international communities for so long. Samoa is a signatory to this. Ava aila le part 1. All people have the right to self-determination. Self-determination, it refers to an individual. Ele mawhailanga o kango e whaile e kisi kusa po le kangaka vaiangi fo I le afiafi. Kusa po le kangaka lae disability. That person has the right to cast their vote. It's not about the matai. It's not about o le pulenga nguu. And if a country is a signatory le convention lea, in fact, on Yusila fo I a signatory you are obligated to uphold it. In order for us to uphold it, e ka kaunga reflect te kakokula whango, include the constitution. And this is a mechanism o lefa o ngā I mengeo elections a kungu kim kalasi. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic and social and cultural development. So, freely determine their political status, o ai le pāki o ke prefer, o ai le candidate o ke fia votai. That is up to me. It's not up to anyone. Pa e ka ua ia langa I loa kangaka pāloka. Le kangaka le la asau ngifa apea mai. I worth your vote because of these reasons. A wha apea o ke kula I mai, o lea o kule ia developments A, B, C, D, E, mo lea kungu. And I also believe o development A, B, C, D, E, kauwale X, Y, Z, is also going to benefit ila kako I kumalo. And o inga e ka kaunga o mai ia sui kau wā, not sui whai pule, I sui kau wā before the elections. E whai loa I lea kungu, le la kou agenda ma la kou manifesto. O mai loa la I la uia
like Samoa is obligated under the ICC, the International Conventions of Political Rights le kakova iwangi. Ele mafaila ICC onga alo ese ai, because afa pe alola o lau mai le o lau fa pe mai o fingalo le onungu. This is where we can take, someone will take le kumalo le ile court in order to mai se faiunga. We violate international conventions lenga sangi Samoa. And the international community will ask Samoa, you signed this. You are obligated to uphold the process le au mai. O mai lo lo fasili asiaka. Se ko au mai lo fasili lenga fasili mai. O fasili. E mafai no walu afa pe o lo sui ka war kai mingi la sui fa orioli. Yeah. E mafai no walu ro challenge le ngo for mako le mako ku malo le o kukuri mai. Le ko ongo le o kukuri. Can I go challenge them now? Afai wale fai mai el pale mingi male se fa yunga. Ai la wa ya ka kau le hai o lai sor kula fongon mela em fai go wa challenge from singonga right now. Elenga o se kangaka o lai candidates po se sui faolioli. Everyone who has a right to vote, including a 21-year-old person, e mawhainga alu le Supreme Court I lalo le whaavai, e whisilingi ai po o iai se pāki o attach ai le whaipule lea le lako I kumalo, inga ia meet ai le requirements le au mai ele kula fongo whainga pāloka, le kasi fast full. Because o ila koungei, from 21 years old and up, o ila koungi sa whitwhiria le sui lea, base inunga le kula fongo. So e mawhai ala so o sesi ngalu, we have to look at America as an example. Kai mi umma e whaingi whai unga either executive, po o wai lava e whaiangi decisions e violate ai le constitutions ma right takangaka lai lalo constitution. O le lako sur whainga le Supreme Court. E le wha la, yes, as a candidate o lai wha olioli, you can. But e kau le whakalia fo se candidate o lai wha olioli. Anyone o leiko kongo I kumalongi ye ongo, e mawhainga lako e whaila se lako kalsanga le Supreme Court. E fia I loa, po o koe legally represented le lako view, e ko kongo le palemengia Samoa, given o le iai le kalkongonga, ua le ai se pāki wha pāroka, ale mako whaipule. Not minister, not prime minister, o le whaipule o le mako I kumalo. Maro fa te wa o tasi na va nga o ma fa o nei le e te wa. Ia ka ki ia la sa o wale wa wo fa iloa ia ile ia so stangata. Ia o ka ko fu bo ma e alu ro i diska ka be ia era o me la mo mai nga me ai pe e taula na benefit ai. Ka nga ka le la fa o diodi. Wa pe o ka ko ngwa ia e ka ka uma o me ia ile o lo e ala la le ma fa nga e fa. E fa pa fa la kula fo ku sai male sa nga fo ia loia. Awa le la ki nga le foi ku lo winga o ro ko fanga le nga mai ia e fie me ngo mas paro all this time le sort kulafo ke le sort kulafo ro ko fanga pe afu ku ye no lo ko fanga o le fai pule lo ko fanga le o le nga ke fa le occupy inga le seat e belong sia lo ko fanga ai le o meet le requirements o kulafo ngo pe o le mga o mia mai le kasi fast ele o ye se pa ki. And, you know, the solution is within the law. Yes, testing kula fongo in this way before, but this is where react to the kula fongo in a uasaule situation. Wale fekau ifa angi for situation mal mga mail kula fongo. O le sila ba nga lo ka ko karanga ke mele ka ko moi fa la kai. Ele ka kau lang ko kupul menga il fenga palo ka ele ka kau on ko ese kumalo el mele fa pe ele se fenga palo ko fa no like ole violate your international convention international obligations ilalo international law mai ilalo fo il fa vai vai nga sfulu lima yanga ye misa va mo le fenga vai no because we have to read these legislations, like even for our constitutions. Sometimes you have to read it specifically. Inga kama fainga maile winga la ye because ole fa availe ole keita ile mga ole international law lenga sa ngisa mo freedom from discrimination legislations. Le vaenga lua sulima lua la le ye. Ilalo al pico ilalo le. Se kama whainga langol kako kaimi. Except
and expressly authorized under the provision of this Constitution, no law and no executive or administrative action of the state shall, either expressly or it is practically in its practically application, subject any person or persons to any disability or restrictions, or confer on any person or persons any privilege or advantage on grounds only on descent, sex, language, religion, political, or other opinion. Kusa mafau waila. O le fai mai I. E le ka kaunga yengi kula fongo. Mangi kula fongo e au maile lako whakingonga. Ua disadvantage is ngaka. Include ailar kanga kalailang political opinion. And your political opinion, le mawhai yenga e wapea na o ke le fia pāloka ia pai. Au ke fia pāloka ia simi le wapea mai simi. E le ka kaulanga fosi au. E le kulupu ko kelele I o makai po le kumalo po ngu. E wapea mai le ai. E ke pāloka lo ia simi o le a kur ko ngu ia oe. It's unlawful. Avai foi lale vaenga se fur kolu o le constitution fa mole amisa. Rights regarding freedom of speech, assembly, association, movement, and residence. Ile vaenga langa e all citizens of Samoa shall have the right to freedom of speech and expressions. Your freedom of speech comes down to your political rights. E mawhai inga e kango express la oe view, ile kangaka e ke fia e ke manga o avenga o e representinga o e kongo parlemenge le kungu. E le mawhaila se singa whaapea aku. Na, e saanga e whaapea mai o lela e pāloka yasimi o le wanga o ngau le ngu male kumalo. E ave i ar whaamoe moenga male pāloka a koa lava ya pai. Simon Muni. Yeah. Awa pe, whakainga whalakai. Awa pea lewa kasi le leo whalaka I pāloka marita pipi au ngisi pāloka le fast. Ai e ele fefefe o le ngu. E ma whai el pāki inga awe le case lea. I think e leo le pāki lo ke avea. O le komisinga whai ngā pāloka. O ngā ia e ka kaunga ngā kāringa ia le process lea. E le, awa pea whaila e avengi lawsuits. E ka kaunga aveanga I le komisinga whai ngā pāloka. Because that is its obligations to make sure e follow le whainga le elections. I le whawae malekula whongo whainga pāloka. Ia wa ai fo ila le expectations o international laws. Leo wa saingi e Samoa. Because we can't just saying o le whai, but our practice mislead ia kung uia e yela ko expectation. Samoa uphold the rule of law. Sa ingi le fionga ia ka meo last week. Her preference is the rule of law. In the rule of law include a democratic process in selecting o kanga kai whaikula whongo. Ai se sila zauni. O laisa ngā koe kipa e kuila e pale le pāti leo wa e sau ngoinga. E iei kanga ngofo apala i me lea. Le melea o le kadia inga o le kōwha le kumalo e momoli mai iei whapea mai wakasi. Ale ngā whaia ia la auri pa election le ke a nena te anei. To low pa election o le sorry le temi le la fata apele mana tu fo ina ufa ma vai la audi ma par mingi alu la audi sa va ai ala ku e tu low ka ko fa ufa fa ngofi ai ko kuri mai lo ngai ku malu wakasi ya we ko fo I fa uma wa ko ya ngai mazinga uma lo le ai foi mai ai ka sia kala ku le pa fa ko ngor par mingi ma le ai ko fo I fa e ai ka ngaka ke ro ka va e alu wa ore langa ko para ir menga me konga la sau mai le kumalo lo no winga a ko ku una sesi fa ngofie wa levanga sori kula fongo kuila epa ma fia me every time ele sela election wa levanga ra solia kula fongo le yeah Mani moke. ia ka ki ia nga ka mai kuro ka ki ia nga ia wa nga ngode fi karango ia nga menga fai wa ile ikasi ia ngisi mor kuruku nga lenga kulo a le ke karango o kuila epa ma fia me wa ongu uangi kausanga uma paloka e sa wafa mai ia wakasi ale sor kula fo ele selo so ngonga sia and that was my observance for so long when I understand le whaavaya Samoa ma le kula fongo whainga paloka woka malamlama fo ila le expectations of international communities when our countries sign international conventions
you are obligated to uphold it. And here we have our country, everything should apply to your country. And ole leanga la mea, ko sa pe ole fa alaka ia kung overseas. E avaku e def so soangi e kami faia ni polo keki include ile running on paroka. Ale avaku. You know, onga ole process ya ka ko va pe ole expect e fai meri kuma lo le fa yunga. No, e fai er kula fongor fa yunga. And ole awala fo inga kaunga follow ai pe a fai elections. Ya kia ule ka kauanga le nga yese me va be le se paloka, and whoever is going to think ole la free ride nga ye kongol palmengi, well e ka kaunga challenge le Supreme Court po ua meet ile requirements or kula fongo include expectations of international law. Ro ngara ka kale fale kongol ga ke me akore fa me ngi ko singo fa nga paloka. Ya le nga ya le sa ya Because ole nga kaunga mar kula ole guardian nga ale kula fongo fa nga paloka mai e pau wale ole kaimi e mingo ile komsingo fa nga paloka le ole kaimi ua fai ile elections. There is no other time ole general elections, by elections ole kaimi nga le mingo ye lo ai afa apea va ayaku ole process wole follow the expectations or kula fongo ma international conventions le expect e follow isa mo. Onga ia la kaunga ave sanga fa kongunga far kula fongo I le kumalo le. No, the election is not for you to select. It's for individual voters. O le me vailanga ka kaunga aka ko vai ngi le me solve le issue le include le se furu pasenge le pisangi. E ka kau on minimum of 2 candidates per electorate and minimum of a male and a female per electorate. A fili me ala wa female uma. Wa solve the issue because le ala ka ke vai ngi le fa mai yongo. Ai a fa fea pe fa pe ngi a ke u fa pe mai o limas fun markasi o female uma. Ole ala me la fa kamallo. O discriminate fula kula fongo le kamallo. And e ka kaunga ave fa pe a minimum of 2 candidates and a minimum of a male and female. E kaunga mai kumalo. Use o ke lunga a fa pe o tamaitai fa baseni ai atu mai ia li u fa pasasa okay na fa pasenge ia ngai ka ko ki ngama ka mai ka ya mai ta tu ngar fa pasasa i wa pa wangar me mo wangar pasasa ila o te vai atu nei a tele nei ni ta suita mai ta yo le ata mo e masa olo la tu ma tali tonunga ile pati e o ifo ka mo e ele fa longo vesi la nga ya kia fo ya se wa kele fo male finga uso o le as fo pasenge e ono le taimi ola fsir muli sa ni ono le wa mai ale tatu taimi o le nga ma fa so ngi nga ma fa so ile mele o le fam o ka mo wa kwa fa kala e fo ya wa ngeru ko sile le fo ya wa ngeru ka fa o le ta penal HRPP e awangi pasit pakeki o la ku ka penganga le awangi pasit pakeki le la sa ngi wa mau mai fo fe le mai ya angeru e so nga ko ofu mumu ai mai ofu mo ai fa mai o vanga na le ye e awangi pasi male up ina i to fo i fa le snap election now esa o nga kala po o le mea o le fa ali lo lilo le ye kua e awangi pasit pakeki within 24 hours ua kofi le caretaker government. Se manga se mainga le fa vai tu la fo. O le formula kongwa nga le fa me the latter one because ale pasir pa ke ki longa winga wole o ko e se fa ko kuanga I le lo kai ka ia le ku uma va ia le pers ale ku and therefore invoke I lo le caretaker and o le caretaker la eva ai you will never appoint se caretaker mai la ko sa minko fa kasi mai la ko yanga because eva ai le parliamentary term ele o mai ko lo fe lo kasi sa ko fai me fa kasi regardless what happened in the side of the fast that's nothing to do with the opposition like in terms of ele ke opposition for the oppositions to win ele me a ko angi the ultimate trophy is to become a caretaker. And in order for them to be a caretaker,
o I ar Pakeki e lau ke Malo inga. e malo inga in mele a o la nga le pasi ar Pakeki o nga ave lo fe au le head of state o le wa le ese fa ko kuanga I le Pakeki o le pasi ar Pakeki ar vaenga le ai kongo le on malo a fio mai lo e appoints le caretaker o ai la ai ir caretaker e vai le opposition it means o la ko ia sai kongo le malo o a fail e uphold le trust le kongo e fia la ku le pai because o I e appoints lo caretaker fa pe o mingskai lo kongo e caretaker ministers for the time being probably next 48 hours or track le election E tei kea nei. Yeah. E ilanga. Lenga o le. E whaukua ia le. E whaukua nga ia le avangi. Le ao malo. Le ao malo. E kono I kua le. So se mea. Kausanga a koala ko forka malo. Like it can be. O e whapea mai. I lesi kolu masinga o whaile election. O I lesi kolu kausanga o whaile election au le kau susu e mengo Lesi pe. kau, And whatever excuses la au mai po our reasons la ko au menga. O le avangi. O le afianga nga le pasi o Pakeki. Isa o ila le ngangor ka wiki mako sa is no is for the package. Isa o le ngangor ko what did I do? Kala wa isa o ka manga ya wala isi ke ba is me is for the package is for the no. Ya wa o le banal tawo. A o le e tanga au mai fo mai e manga ia fa de pasio Pakeki ai o lo e fa snap election. Ele kaiming ei. Given o lea e occupy ele fai pulo loko fanga le ngo fall palimia. It would be a disrespect ya ka ika ia le kula fongo. Pe fa peka kanga confirm. But I rather say given o le occupy ele fai pulo loko fanga le position o palimia. She can also advise the head of state. Amai luma le general election. So announce. E paula na o le vaenga tau na ia fai pe a fai kau ke o sa o election. Ye fa o mai langa term. Advice law. Le au ma malo le malo. O ke longa paula advice e ko mi ngoi mai se kadi le fionga le malo malo. O le advice o le we lo mavovau. Amai luma le general elections. Even pe fa pe fa ya yungi. La fatula umla well, it shouldn't be too long. Or Pakeki le ka oko yame masinga ngi. Ava pe faya yungi pe, and this is where it tests the opposition. Ava pe woi, that's too early. Well, ilalo fa vai nga wa fa kuanga le head of state. E ke ro ko. E ka kukua kuikua po November langa ko fa se lau ka karma ku maro lo mangiska. Sa poikia o ele skala. O lenga faya ko usu enga ye sa mo nga fa se lau ka ko mai le afe ko se lau mo ku por ka ku lo palo. Ve ru ke ma no le feilau. Marco fase la mon kupunga wa umanga ngariskala ko fa full skala mfa. A reasonable time would be 3 months. Ako mai la lumba le general election ele se pa ke fai. E ka fai le. Well, ava pelo le la ko le general election. Man ko ka mi e ko le general election o le a fa pa falla le parliament. E ma fai lola inga vai fa pelo pa ke kile le look after le ko for the time being. O le fa ka kalil finga lo le ko ile fainga palo ka kele. O le si vaenga ia o ia te a rufsiri mai ngai o fele options e la kana au ia ko foi o ile foi pula le tufanga te lo ni tumano okay lo e au le option de la ko avele ke te ka ya ku le pa I hope not. Okay, I hope not too. Yeah. I lo tanto no e pa wale go so ke ro ka nganga vanga le o fai if it's not you it's me. If it's not me, back to you. Ole mea lai available le la kungur kai mingei. Ole fai o se fai ungar ko ongo. As I always says, ar fai ungar nga e fai mer fon fekalaki. E ma fai last question. Mo ia le wale koe fa, koe ongo minguki. E ma fai nga ongo ka ofi ai marmirionga le alu I ku maro I e ko ongo. Considering le tūlanga la le well, it's a good legal argument because el kaminge according to kula fongo ele o yese la ko fai pule. Yes, ele o yese la ko fai pule and they need to come to the table with clean hands and says wale yese fai pule ma ko kumalo e pe yo nga o mi la lo kula fongo. Kai fongo fai pule. Yeah. So ya kia ula. All these things are foreign like a foe. And this is where you're going to take a legal test ma ave test ai le kula fongo.
So koru la mele koi. Fa pe ko kasi o Paulo fisin mun mut. Le wala ma ora fisin mun ngai le ko fisin o mai. Uma. Ko koru la mele koi. O le saur fof kala I lang kau. Po le chino election. Po le caretaker. Ye ka kile magar caretaker. Lo ngai lua option ye koi. Ai lela amaka ko le option mun muli na vai mai. Overseas countries do not prefer the caretaker. And ile vaenga longa lua o le general election. E mawhai ele South Africa. Ngā velanga advice ile head of state. Ko mai luma le whainga pāloka. O ngā ole o yese mau kongun palmenga Samoa. And that's a safest option in terms of le whainga pāloka. O le memo morenga sa ngoi. O lai lima o le whong whekalain malo si angar kula whong. Ngai. Whaingo fie ko cost nothing. Whaingo fie, cost nothing, pa whaipa elections e la O lisi vai, ngai lo sa ofisiri o manati. O lea fo I ma atu mai luma, e tala whiaunga ma le teimi lea na saunoa I le whionga komsino whainga pālota. E pai September, wa kiringi lora, wa le kiringi lora kemi ngai, longo winga. E ono tala whiaunga la, ko inga kemi nga. 3 months from now. 3 months from now. A ole kia te kala ko wia, ole koe o mainga o wari ia. E koe makua, kusa ole au mai koe ave ilano la kusa la o mai runga me ia la afaari do. Ai mai lor kia teka. Koe o mi ro ilano. Ai lau mai lano ka ko kusa ka ko kusila o mai runga launga. Ai ave ilano au fa maungi. Ai ngang koe pa I markia teka. Koe amaka mai ro ilano. Ai e kusa we mo makalo. Ole afa I tau solo muli di tatu. Le mo kalo o kia teka. E mo wafat pui la uri piko mangele. Mana tua, nga whare marisi. Awa ora mea ngā laku purike tika. Ngā o ngā pae mai ai ko konkusa o mai loa. La asaua I runga o la ingoa la to ingoa. Ngā o mai ha, mai o le tātou lisi o le a whaitau soro mudi. Whaikau wha Koran. Whaikau mai I kau. Whaikau mai kua. Le lana wha ia le sunga le ataua. O a ulo ke le vea le top 5 o le most wanted. Yeah, the most enemy. Ele o le enemy, kusala, o le enemy to the corrupt. But love. Love by everyone. O le lafa mo lo ke top 5. A o ia lafa mai o la si lima. For picking lima. Iyo. Ai mang kua o inga o sofa I mene meo sofa I mei kua. E mua. Wala ma rea po kala no le via. Ya. Kele lua fionga. A tai fo I no sunga li lo ia ole wa vai kako pa anga fa mai fa tu le la foto fa popose sto su le lo ia. Ya o manu malo le ai. O mai al tato por kala fa tai tere lava. Ole aso tai au. Ya yesi o to ngia tai au. I le fiafi au te loa. Ole a fa au ele. Ole te fora ka. Ole a fa au ele sunga ri atua. Mare sunga sauni, ole sala sunga sauni. Ole asu mai fa la por kala mele so ta mli atua. Ole lima fo e ka o ilo kamir court kaya. Ai ioi, ona yesi matu. Ai se matu fa moi. Ya ta ua fo e faita ya. Ya ai tu le temi. Ya on ol temi tonu le au te city fa ya. Ya o te vava ia tuli taimi ya lono winga ai ole a long puli ile pa yor tatu wa long puli ya si mai pa ko nga bo mañana ko feri ko ngale ta volunga tatu programa ya o mia ka ko programa ve vacances ya ko via yo awona ngalo tatu fa sisilanga le ta u lava e te tatu wa fundraising o tayau le asfraile ole asfraile la le ole fundraising le sunga ya fata ya le uto sisila mai ole tatu plate mo le dinner plate na utu la tulunga luas fulu tala ya e fita to mafanga tamftanga esena ole bacon egg roll ya ole steak and egg roll aso ata au sila mai tatu flyers le mo tatu ele so papaki o dinner yeah it's a dinner meal or supper supper fundraising ale kalesia le yeah on fundraising le fato o mai fa te le sunga ya tuisa mau ya ole le dresser fa Kolufiku Repson Road Otara
tolu so ma fitu Repson Road I Otara Mele sa fai papakio. io Yo farsa. ia le na tatu longolango la so vela kae ka velanga la te mi tatu fundraising le tau e ama tau La fiafi. ia okay Pole. na utu na tu luma ia ai ole so ko nga ila o le tatu fausi le taua sa uni sua tu tatu fausi le sto na ia amon mo misa ko ifu ngala ko fausi o le la wa mai sa ono I Melford Park Fafsanga I kongo male e kathesia e fakasa sto ina ya silo ale wa ile pe o mata fa po tanga ve o te lo paluli le sunga fa feringa wa ile na we mouth Park le. ya le off ya swimming pool ya o ina ila lola au te tele na ya luma mai ole paka Fa fe pe akim. e we ita to fa ie O ia. e malu wa ya fa au si mal fa tau fa au ya ai la tu o mo fa malu fa ngile ma fa polisi Ele ha bol fori e fori le go usa bol e ko. Ela e te to fare I. Ai sua tu la sto na I lango solo ngo yo kai e maka ku lo fa ka u tato fundraising so nga fa. A o la sto na I lo. Ya tato fa auxilia le strong tower le to mo o mai. O le ako I ya ka ko. Ile tai o la sto na. Alo. Ya ma to fa ma va to fa te tele ile dei va ngole fiafi. Ya tato fe lo I ile aso tai au le nga le yo le tua. Ya ma pa to va se toro. So I fua me bruia.